уйырла айгамагал, уйырла бузасын да тыдасым келет. Уйырла бузасын да тыдасым келет. Аякри учуди, ай мелюси, алам жынна вағырра ожыдай мазан. Алам жынна вағырра ожыдай мазан. Аякри тауан зейн, ай мелюси, чунам жунна вағырра кала жаймазан. Чунам жунна вағырра кала жаймазан. Аваны хисепле телекуравжызем. Эфирда Чуваш наци конгрессен Чуваш хириарим комитете ергелесе ерце бураган черетле кыларым. Театр манжыба ятпа булевыл баян. Сывысунат про хизеплегендешсем, тусем, тавансем, паяны бир Чуваш енри, туслых шурденже, тілін мелехитре гунда, хотлы, бире гунда яланақтара ват кетсе илеше, шанбай бір гунда час-час келме бұшларым, Шаплава Юлия Викторовна. Ибір жазақ сире хамырын хынасымбе балаштары бұр, халихи вара? Россия президентін указы бегеле жүлен, качалхи шула шыржывра театр жулдалыге десе балыртна. Театр жулдалыген чын-чын культуры марафонне бұшарза ямалла. Кашны жинақ шүлі жайра театр искусствебе келенме, паллашма пулдардар. Тере республика бұшлыке Михаил Игнатьев качалхи патшалық канашне яна черетле жеревінче балыртма кымылла. Театр жулдалыге бұлнымай, Чуваш театрынче чималдан хирарым сынарне пулдарулы калыплаган актрисына, сцена стене, шамбегех кино актрисына, эбир Тани Юна, Татьяна Степановна, Максимова, Кошкинская, азынмазырғы варма бұлдараймас бір, Шаплавицка Зоя Аркадьевна, унбегех шамбегех чима туризм бұлны Ольга Ирземде, ырыята тивеш, везем яланах пире хавгаландарса шулушса барашы. Баллах тада пирен Вера Кузьминична Кузьмина, тұғырын білдік шула житрі бол. Тілін мелле легендулы демелле Чуваш херарымы легендулы артист бол, СССР халық артистке. Еп шутладып бұл мен бұр, шыр жинчи Чувашсем жен, анне вырынче бөледесі жұтлады бебе. Эберуну мүнче бұш таят бар. Оның сывлыке анхав жадар. Удас шуледе оны тағыр бұлдар. Тадақ та савындары қағыл берен. Хыйне ролесіне қалыпланымай. Яланах бірін она сцена жинче көрасте. Чуваш Академия драма театрын сцена жинче. Шапла хаваспақ. Ну, хал малаланди бірін хоназымбе балаштарма бұғыт бұл. Малдан хамырба балаштар сақпарат бір. Қыларыма, ченка пресс-службен ердеші Зоя Яковлева да? Чуваш хирарым комитетен председателі Юлия Мареева ерте бұрат бар. Малалаху назымбе балаштарар. Пиринбе юнажар, Чуваш наци конгрессен вице-президенте Эштаваган комитет председателя Анатолий Ильич Ухтияров. Унба юнажар, пирин Чуваш Академии драма театр режиссеры Наталья Сергеева. Малала балаштарар, паян хиголарымра, шеш білмеші яджилес Чуваш Шамрагесен театрын директоры Елена Васильевна Николаева, тада унда шлеген Павлода Пулдарулла артистем. Везен жүмінже юнажар, кедесірехлара шипирен Мургаш райынден Кашмашри халық театрын Пулдарулла артистесем. Везен паян пирен ушкунбақ келдеш, везен пурде Пулдарулла, Тұрышулла, Хастар, малла везенбе палаштары бір хайбер. Шемерлер районынжи хударды Комыл халық театрын режиссеры берен Кудакова Римада. Пиде хавас пирен кыларма құтшынма келеші болбаян. Тада баллах пирен Чуваш наци конгрессен Хастары зем, пайда жизем, Чуваш херармы комитет пайда жизем. Шапла, пиде хавас візене курма. Паяны бір хизеплетелі курав жизем, хамрын тебелі
чываш херарымен сынарне калыплаган пулдарулы актерсене чендемер, шамбекех театрда тұрышаган азамшысене чендемер. Пидихте комыллы паян візем, шак телекурав тебелінче пулны. Хисеплі телекурав жесем, Чуваш нации конгрессен вице-президенте Эштваган комитетин председателя Анатолий Ильич Ухтияров. Кирекканда хыйым бурнышынче театрда булса бурат. Эсирде балла театра шитсе курма вахытукнах буле деде. Мінле азамлывый хушаланыне эсир балла курса савынны буленде. Мінле шуғы шурада цирде театр. Иргум болды телекурав жезем. Панги сәгенде кыларым театр маншыба. Тересебе кашни син вал артист. А сцена вырыне пурныш удыме. Самбада паллахенде вал кашни син эбір хамыр артист пулнамайынде тірлерен вырят пар. Не бір артист пулде. Хамыр рользене. Хамыр рользене. Пурнышы рользене. Камын телейлі. Камын хурлықлы, кам ситменліклі болады. Самбадалы пиде был философия тәлішін день, кашлизин театр батығынна. Вот хали сирене үйдусіне хураласты сын театр. Паллах, бір театр мен бәтекренек үйдатса үсіне. Малданги удым зенде школда бере зрендеген зем спектакльзене худшындарашынцы. Кайранге хулана гильдесен эбир тенакта ялдан гильне атсем херзем театр пиренжен булнавал таза вырын. Театр булнавал пирен вреню вырыне. Театр был шавыгытрах хамра пулас профессиясыне илесесен. Тада херзен де палах вазен. Аджа амыжы пулас дезем театра сюрене. Театр давайте кашнесин, если пахма, шугуштама пальзесен. Валунда театр духат, вайланса духат, или шугуштама врезе духат, или хальтень пурна зятки бакут хаттама хисте театр. Осябада паянума каласма вагпиде пурде калажашын, сябахта театр бергмеле калашын, паллах. Пиренде Чаваш академии театра мам пурнышравал пиде пызык вырын дежинать. Тогда вырыс театр не брал сумазыват бар. Я бастывал бха вырыс театр халинде вал шубашкар деснет туна май халинде вал шивай айне юльдевал. Но вал примерно вал хальги юнер училище тавра сяван тюмнидетевал. Менле илемле сюртевал вырыс театр сюрзе. Хат театр беги палагинде мангу жменде Чаваш академия театрынде югерня пьесы зем спектакль зем хумзем сирана шабасе. Терескужардами? Да. Тогда хорашогар кушар. Тогда нумай спектакль зем. Эбер курна студентюкне эбер передюрада тамырчы Чаваш театр не сюрене тогда он шумендер тогда театральный кафе булсы сяунда пиде мелегалас вариаба тогда чай кофе с микамбалата жюрете мырчы а эбер театр каларын диха тималдан эб каларын пурижиде чабактов манжал театр пурныша пиде вол мелегалас вол пурн маврен тревел пурны сюрезинде тогда тинахта вол шугушлама пилзесемде унда пирен артисем мәле калыплама білесе пурнышра пурнаган синзине. Сямбада ебе Нина Яковлевна, Григорьева, Нина Ильинична Нарспи роль не вылягане, Сетнер роль не выляган, Иванов, Владимир Иванов, Сякунзин делал да, Владимир Семенов, Сякунзин делал хей юбилей не пало давать. Сямбада воландесяк Нарспи азаильзень, тересебевал Нарспи, Чавашан хуйги сугине, хуянлыхне, кадакца барасе, хаги вагатра тебр дюхне харенде Нарспи мелегаласе, тересмар роль дезекаласе, халь пунus тыдеме уже намай.
Тересибе вол совет власти тапхарынде вол нарспи вол бунда хайн эзипе тогда хайн поведение бе вол шак тетемлек пурнуся хирсизе галана шутта дугашын булна сина юрадова бурма хистеня шамбада каламалы нумай шамбада телеграфизине эбе меле тебрхут саламлашын театр сүлінде и пурниде вого тупса театр зине спектакль зине шулеме цензе галашын тавда буш Пирнбе Берле Чуваш наций конгрессын вице-президенте, Эштовком председателе Анатолий Ильич Ухтияров пулже. Волгалаш рехали. Малалла сумахне. Тосса и бир Чуваш академия драма театр режиссерне пулдарулла артисткана Наталья Алексеевна Сергеевна аппарат парсумахне. Чинахта вол пирен малдан пиде Шамбек пулдарулла артистка булса пиде нумай рользене калаплары херарым ролизене. И бирзисмезрих был пирен режиссер булсадыр театрда был варенцеки. Чете мускавран режиссеранде. И хали был пирен чи Шамбек курумлы спектакль зенелардать. Наталья, серьезно? Тавак серьезно размаксемши. Ну, мне галас. Хал тингана за ильчижинде. Чуваш театр менбе бурнать. Тингнаха шержул, пулдаржи бирин театр, шардири числы, сумлы, пулзаитсе гайры. Шавн гышын театрын пурнмала, ведь кураганзыне савындармалда. Интересле спектакль зембеделендермеле. Хам енженелзен эбе шыбағынде шержул дулдарны гышынах. Чуваш наци классик земжине гушырым. Манжутпа пишсе житрым бөлінде. Пишсек шидеймейн, прямо жодым земжештівадып ха. Манжутпа пиде күренмеле, пирин классик сене манма бұшланы. Шел бөлінде хамыр Шубашкарды театр зенже сағал спектакль зем курат прибир. Шамбада камда бөлін алайылмеле бөлдерім, хирарым зұрбышне кам бұшлат кадерім де бара. Александр Калганын ани сенжен бұшларым де. Прям спектакль классикран. Халяк майын вунчичимы жінже. Петр Николаевич Осиповын Илганлы йық, волда классика. Илганлы йық пьесы дұрықлартына, и бір на сургури зыри ятпағлар ашынға. Мле бұлайт кураганзем бірза хақлыш. Ну, пала хумханат бір кашненжех, енженде чын мілле жирны жавынбек бұл жүхнеге бек ларцасын пьесы зіне. Бұл халги бұғытпа шығынман бек туйнать. Халги кураганзіне интереслі мар бек туйнать. Бұл білме бұлдарать спектакль. Шоп-шапла ларцасын. Палағынде Кужа, Райдар, кураганзем шав дире идашы жав пьесы зіне, спектакль зіне, шав пьесы зімбелартын спектакль зіне. Ну, тюре ғымбек пызы қалып лия балазем тума хыяймасты палақ. Малданлыға жәбек пічікрех шайырлырақ тен, шайыден пічікрех візен, үсе бұма прем жудымзем тывадыпха. Ну, шавынде палақтада халінде Валерий Николаевич Яковлев пирен чайка, Антон Павлович Чеховын чайки бешлеме бұшлайды чидец күнзенже. Шавықтырақ вырыс классик зене манмаламар. Комитсем, чуваш халги вғытри драматургсем бешлеппір. Владислав Николаев, вот халянчаха. Тада комитсем жирать, юмақсем де жирап тезе савындарма бұшларыға. Спектакльзіне пиде халыққа бұл ешін. Хаха, паян гунда пәр билетта жүк, он чухым ванька авланачы. Наталья Алексеевна Шаплай. Ну, тересібе галазасын, пирин пуянлық артистенже. Пирин театрда шав дирителінмеле пулдарул артистен біляшы. Профессия шайне тыца бұрашы. Палагынде ебір чываш чілгіне, таза чілгіне упраза хварас тезе пиден умай байғу матыры жатпыр. Тен пұржы тюхта пулза жүде емес пульға, шабақта профессия шайы пиде бызық артисен. Шавымба да бізембеш шымал ішлеме. Чуваш чілгетенерен, есерінде шак театр пулны бол бире, чуваш чілгіне, тада да лайықрақ сықлаза хварма бұлышад. Таза чуваш чілгіне үлтме май барад шапла. Палағынде чуваш театры шавынбада бұл бұл. Пірреміш пульға он мәне кураганземшін. Теслік пулмалы, вренмеле чуваш чілгіне шта вренме бұлад. Через калашмашта вренмеле. Через калашны шта илтмеле дада чуваш театры зен. Чуваш театрын жемар болзасын.
Келшет бірзірінбе, Наталья Алексеевна. Бірін бән Академия драма театрын жен артистім ждеймеріш, візін бән әшсем, спектакльзім нумай, шанба біре Наталья Алексеевна келзеде сағындар же. Ялзене спектакль бе жүреші, бір бітхі стационарда, хамыр театрда жеш білеміз, бір ялзене жүрет бір хамыр спектакльзім бе. Шағында да бән Красноармейский районе, ялда бұлман бұдырмақ спектакль бұлда, еплартын спек комик бе гайрыш, Алексей Поповын бе. Шағында да шедермер, жеп қажыры. Халичень пулманны, волонтер историнже парремыш ход, Чуваш Академия драма театры Тюмени гаять. Шавал пиде пысык пулым пуле десе ушлады. Бір бәдем Чуваш семшінкіна мара, шейбек пиде пысык пулым пуле. Онда гастрозем пиде онышлы десе шанас келе чаплавет. Епшутланадыр, онды чываш семмілі чыдым зырын кетеші бөлі. Тақшанақ. Патшалық драма театры онда чедесе, чывашла спектакль Тюменде құраса. парремыш ход візім. Ну, моя пулмаса мен перн ансамбль гайса келже, юрбадажа ансамбле. Хали вот Академия драма театра гайт биде. Лайх пулым дезе галас келет перн. Шагынбек театр замширен. Апрель мундватымы жынже дұқса гайт. Савынат бірсе. Игі спектакльде, шамбада Кураганзем, республика тулажынже Кураганземден илтменде боле шамбада хамыр спектакльзіне чынет бір бізіне. Тавда буш Наталья Алексеевна, малала кушат пыр, шамрыксен, театрын, артизизем патне. Шеш білмеші яділі Чуваш шамрыксен театрын директоры бірінбе бірле, Елена Васильевна Николаева, Сирезымах, Елена Васильевна Ибо Галазов Варашын, бірін көжал, шеш білмеші, шәржерімшіл тұлдарныне пағыдыват бір. Сирін театр, шак, шеш білмешін, хизеплі, сумлы ятне, мәллерех, тыт собрать. Чуваш патшалашам сын театре, шеш білмеші ятне, шүлі жайрады собрать зекалас кейтман. Мүжіндезе сіне бір чынақта пиднумай шлет бір, пиднумай тұқса шүрет бір, пиднумай спектакль землардат бір. Тада шеш білмеші ятнде манзагай мас бір. Шеш білмеші я жебе и бір через самах спектакль гларынчы. Иосиф Александрович Дмитриев Пурно Джухне. Пиди пагая баладухре, пиди лайхя баладухре, пурди кам казаклана чак поэзи белек, язык курди жинде. Шаван бада шепелмеши ятне манзагайман, тыцах пырат партизе галас келединде. И бір шамырк ача-бача театре, шамырксын театре полныма, и бір перненде ытларах спектакльзем ачазем вали, тогда шамырксем вали. Выросла до Чувашла, вылят пренде. Межінде зесен Чуваш театре булна булинде, ачазем шель булинде паянхи гунна Чувашла бедех калажашынах мар. Кышпыр жүхне район зіне гайын жүхне де, елжеге гайд пребір, егедіріне гайд притларах калажашы Чувашла. Кущав дери шель. Межінде зен Чувашла хадыса бұма паянхи гунна ачазени авиштарамала бек тойнать. Мазагай маламар пирен планда бурынде, план бада ишлемеле, шаван бада нумай жүхне выросла кларат пар. Шав хужрах Чувашла спектакль земде бурбирен. Николаев Владислав Щирном Ванюка Щеханаха Чувашла спектакль бурбирен. Пирен Пюрнески да он туз зем спектакль бур. Тогда бернунда айки Щирном Бомжик Чувашла Чапкаланчик спектакль глардам ребер. Паджахта манзагай маспра. Педи телегурав жизнеде, вренеген зенеде, врендеген зне педи галаскли Чувашкине манзагай маламар. Тут щулежа я шикшеклезе, адаландар маладизе галаскли мананна. Тогда инде брасызем вальделардат пар. Пирненде ялсен духса жүремеле. Унда пәжік кезінде, пызық кезінде, шамыр кезінде бір, візем валидел артмала шаван бада 20% рансагр, 1% бірін ажызем вали, 20% бірін асызем вали. Час-час құса жүрет бір хамыр район зіне, кашны кунах тене бегех, екунзик терзе, тада ғытты регион зіне манзагаймас бір халі бір февралю үйхінче Тударстан, Пушкарстан республикіне газе келдем, тада Оренбург облысында кірзету храмыр, тада әнде бір юнажар регион зіне, Тухса чурес эмецембур, тогда пызык эмединде был пирен киргуне, октябрь бушламыжынче, сентябрь вежнче, варай бир пидер хулуне каза курас эметле. Онда кыцех тараш деши берешаван бадай бир Чуваш патшалык Академия драма театрынчен юлашын мар, візем тимене газсыне бир вара Питере гайшын. И бир нумаях пулмас кемелсазы фестиваль конкурс иртердемір сирін ванче.
Теленмелле сиренюнда хал хитре, хотлы, таза, шавын жинен кышткаласы барға, малерех, эшсен бұлзайт трешунда зирен. Пиринчанахта педи пызык улжынузем, пере игибенде вунултымыш шулда, декабрь үйінче правительство, чаваш правительство и полушнебе пере щурт паджи. Шебер сагрон берег шулда, чаваш патшалышнам сентиатры игибенде вунзакрон шулда сагрон берег шулдарджи, анжақта нихшанда хайн щурджи булман. Шаван бада ибертилейле, педи пызык тавгала заговорас келеть чаваш правительстве Михаил Васильевич Игнатьева, тогда культур министрне Константин Яковлев, амежен везем пулушман бузам, везем онланман бузам, везем эненмен бузам, пирнихшанда щурт пулмас чебуль. Щуртче декабрьнче Ильдимар булзасын щуртне кем кірзен ведь хавулямала, перечинахта декабрь премыш кунзенде бачте, браваращерин биликим маженде, уже адезем вали спектакль зем глартрамар. Выеде дубынче, укшденгеде дубынче, хамганамар, пирон коллективта беде туслам, таджи жигын заштет, укшажу чухне пірле пуғынза сырланы де болна, хавырыштене, хамырныштене де болна, шак пірле онлан заштене выл пиде пағая бала. Пирон театрда чынақта калама болар емастып, кам аслық, кам кыженрех, пирон пурде піршайра. Хшпырдюхне ердеже был тень хыжалда да был пулма булдарать пектунать. Мы же не знаем ведь ялнах щин давать, печин сурать типсе брать, шерчин сурать кюли была тичахали галамашина шаван бада манпиде пызык тавзава махиласких хаман театрда щин занеде. Театрда ведь артистка нашлемес. Чынақта кураганзем ытларах артисыне гураща. Візем жывыл яланах премеш вырында премеш шинзембек тойына жінде. Чынақта віземде мажын чи злай хизем, чи-чилай пулдарулы зем, чи хитризем візем мажын. Анжақта театрда педен умай цехсем. Онда бірін цехаче бург, үнер цехаче бурында бірін педен умай халақ штет. Пүрде візем артиза хитре булза, сыны жіне дұқса, тухмамай барашы. Шавинжен пирен тебір хуткалаза ғараскет пирен чав дери туслада онланнула коллектив тезеглас. Прижемиребек. Візне педеман ырлық-сылық сунаскет телей, оношу, шак хызен и бірдадач ваш подшал жинамсын театре, бір педе Ховард малеглачы выросла подъемный тещевичха. И бірчинақта Ховард пуштарнап Мобильный деш. Мобильный деше. Ховард тухсагайпыр. Ховард онланапыр. Шавье бала бирнпур. Шагынбек пуласчы. Пулмала пулдырчы тезегласкет. Ырлық-сылық сирейхірзем. Аны жим телей. Тогда пурне. Елена Васильевна, езір палырцақ бар бірінде, театрда вот коллектив шинжен, шабақтаман мыйдас келет. Сцена шинже кам хужа? Сцена шинже артист хужа. Артист, режиссер был сценочный тугучень, был хуща. Мы же не знаем, был врендеть, хущать, обращать, кларма, был сценочень хуща. Сценочный духсан вара, артист хуща, десекалама пулдарадып. И мана шутладывание, ман коллегзем, она шильпеце калаши будет шутладып. Мы же не знаем, чинахта, возле битха сценочничи она ни гамда пулжаймас, ни режиссер, ни юнерже, ни щевич пулжаймас. Он хын мен буррине, шамен бурне, каламалаунда. Шаван бада пирни артистем, чилайхизем. Матурзем, пиде, тавда буш Елена Васильевна, халинде, изыргаларында пурди пырдан дир, анжақта кунда пирин сирен кунда келіне пиде сумлы артистсем, виже чуваш халық артистлар ашығында, тада бір тавадивишлі артисткалар еді. Палыштарар хавзымбе, уйрымын, пирінбе вот кунда шивыхарах Валентина Ивановна Музыкантова, ундан Полина Владимировна Чамжаева, ундан пирін Татьяна Зайцева, чуваш респектин тавадивишлі, Татьяна Ильина. Шапла. Вара тебірнеде шамбек қалсы фара бұрып лидер Назарова. Красыва. Візем, шапла, візем малдана пал артисен бұлзадыны да шамбек иге янлы хужамат. Шек хужамат не. Шамбек бұлза елді візем халықшын демелленде. Валентина Ивановна, серьезмах. Это мне по моей ради. Вот спектакль пошла нас умен, артист ходим, малерех туять.
Миле дует, сынарда дует. Паллах ебір шевразадырзасына киргене. Түрек сынар жіне көжа пірбәм миле спектакль білем алағаман. Спектакль сімтерлерен болашы, кулышлы земде, драмарада білем алла. Ирек, пышладын, абат, пішеретін юнда түрек, шақ сынара кірізгеса, шақ сынар бапырнады күнебей. Паллах сыны жіне дуғасы мен, хумхан ұлы заман тұвыл бейді. Сыны жінде сынарда миле порнош, бұл бірін пышланать театра кірізесіне фешл кыран. Театр начинается с фешл кетешен бейдей. Шақ сынар бақ думанадын, шақ сынар бақ криминадывадын. Сыны жіне кірізесін, Паллах Вылядын. Вот вон роль калаплазанда шажавық болған улы заман сем тубына ше жаплай. Паллах. Валентина Ивановна, езір меже шул, шак шамрак сен театр, не ховырын пурныша, меже шул баны? Кешек аллы жыл жедейді. Шүремірей яғышледі. Нумай Паллах, анжақта нумай жыл зем Паллах нумай ішледі. Шабақ таман театрдан қаяс кымыл, халдеке шыролманға жыныра. Чунбада театрда кебі. Пілмесі беп, мен бежекрейін артистка болмамет лензейсіне жын. Шанбада еп хамуру фурныша курманда, урук шерде курманда. Бала кебе ажачык не биде үгермей радатымчы. Биринде храбунын де был үгересі. Юн багышная бала. Биде үгеретімчі, аванақ плачы болмала үгержіксем де. Жабақ тайып шави үгержіксем, хыщын гайса, шав художество училищіне гайма. Уны дедеші печежі Владимир Агеев, биде Павла Чваш Республикин художники чаплавит. Хал художники. Шабақ оны шыралны көне. Она салонмады әскер. Яла келечі артистсем. Он же зеленый театр детежінде. Урамрада вылять, шеварай бір күр жиялсыне жубатым құрма. Хамры клуб райберін пиде кіртмесчін жүне. Клуб пәчеке болна район центр болзасында. Ажазыне кіртмесчін. Хальвал, көрне деші ғышы. Вара кіртмесчін бір-бірек жүрезерін қармарса бұғат тымыртша. Шавдері құрас келіне. Шав артистсем выляны халдегі жөмінжек. Еп хамба юлажаларған хиражына Маша деттім біртенде. Каланы халде көжем жехманым. Маша, ман артистка болас келеттерім. Ол ман чун районна. Шав эмет ман бічікін бекеметлеме, шав ман бұрныша кезе тұрра жігер. Вот хал алғы жыл аяғын театрда ішлетіп. Бұрнышы мүлде қалас. Бағылмады, бама ішлет. Шапла. Сынарзем арламады бама ішлет. Шамбиге хитре пулдарулы. Сынбады шамбиге хайзыр пулдарулы маттур, шамбиге хастар. Пиде теленмелле артист кызым баллах бирин женезер яланах көмір болны, яланах шамбек юладыр да. Валентина Ивановна жинақ бол бирин елжік районынче шуралзайсын іскер, бирин елжік районынче она пиде хесеплеш шетшін. Кам артистіне азайзен, яланах Валентина Ивановна музыканты на галаще. Давда бустире. Малаласы ма? Тада пулдарулы актерзен бұр Шамрыксен театрынже чынақта Полина Чамжаева десесен, еп шутладып, перентен жибек плеші болы деді. Выл юрланы юрызем, он кашны хускановне, оның кашны хусканове, кашны чуна вот ожилық шаптарачы. Мүлле майбасирен вот актриса была шуғыш серде шуралчы. Водандар да резермана күнді хитресі Максим Галаса. Паллах ачаранах артистка была стене. Шав әмеде ебі бұрнышлас стене. Паллах бұрнышлан жевал. Абла бұлзасында пөтек чухне. Шавын бек театр зем жүретчеш клуб сене. Валентина Ивановна галары кіртмешчеш тезе. Ебі вараканды кран бақман, ебі сцена айне кірзі бұнада. Пөтек болнада. Вара кайран спектакль бұшлансан шавындан убалензе дуғатымчы. Спектакль зем оқша дөлемезерек бұғатымчы. Шав дерегі мұлада ячешмен жентезесің. Пугане театрын артизі зем беден нумай бұрачеш. Шамбек пугане зембеле бұрлянса гыдарда чешвезем.
Ондан академия театрын артизизм бурачаш, візем жіне жаван бек, тура жіне пұхны бек, пұхатым чевері Кузьминичнызым бұны жүхне. Манында візем бек пулас келе чанчақта ебі білмен, ұшта, мәле майба кайса, артиза, верензе артист болмалы ішінде немінде білмен, апла болсасында, темле шаван бек біррегенше сақырмыш классыра верене деп де, хашат шинде шаван бек ширса каларды жінде, артист пулма ежінақ бір жамырксен театрыне десе. Вара ебе келдім манын паллах пиде кулы шыла саман сен пиде нумай болса ертірі жөн жүхне, ебе ага кенеге кылардым, кенеге жиненде, күжал ебе театр шөле біле кенеге кылардым, кенеге жине шабы хамын ачалыға мүлі артиста пулны жинчен мүлі ебе шупашкара житні, шупашкардан каялла житні зем жинчен, пиде интереслі жирза кытартырмынде. Апла болсасында тав сумахи калас келет мана, илні жын артиза жагын бек печек скере он жүхне ебе сагыр класс кышын варенмекедем. Халі Аллах онды ке балазам шуққа. Візем мана курса жагын бекін, сцена жіне кылардеш, пызык сынар зем патеш, директор зем, режиссер зем курдеш, візіне де пиде пызыктав директор зінемен жіндесесін, візем аякран бұлсасында кураще, пыхаще, свани зем бараще візем, пхизе пияде зем бараще, шауын бада візем береш театрда ішлеме хавхалану бараще. Конбека шагын бекім Палы яцем бана жүхне, чынлазақта артизан ішлес келек. Шауын бада ебе бұрнеде сунады пшағын бекін палы яцем елме. Выл малалла ұндылма, артиза үсіме бұлыжад. Баллах ебе пиде савынадып, театрда ішленешін. Ебе ажаран балерина бұлашын болна, юрыжы бұлашын болна. Апла болсасында ебе театрда ішледіп те халі күнда вылязады кыдартмалла, юрлазады кыдартмалла, ташлазады кыдартмалла. Тайман ұшқалас келе чынлазақта хамын шамрық сен театрыне, слез чыға чынлазақта тебір жүхне, валы пұша темдірлі шуғышта бұрза керет, тебір жүхне тен каймада вұқыт шитмері житедін, мен жындесесін херіх пірреміш шул ішледіп. Ағы езір қаларырда, ажа жүхне бұл. Полина Ивановна, чарзақ қаладыпқа, езір кайма денерін, бір юбилей хышын, темеже жылыға шуғалдыр болмалы. Шапла, шу халза бұхрым, мен жындезесін, кашни хыйын вғытчы пулетезе жұғышладып. Хый вғытне пілзе ұнланса артизан шіренчін лазақта каймалла, пулетезе жұғышладып. Ебіна халеде жұғышладып. Таванымсем, мен жындезесін, хитрен келзе театравал тілінзе каймалла, хитрен каймада білмелі. Апла болсасында вайхыват керлі артиза жағында театрда ішлеме, сывылық педен ұмай керлі, сынары земде керлі, паллах ебі сынарзыр бұрынман, тавзымахи қалады режиссерзіне, артисіне хамба бірлешленезіне, бізем чынлазақта сцена жіне тұқсасын, шамбек пулышса бұрашы, вайхыват хужашы, ішлес чыға апла болсасын. Манхуқа зерен ергереха, сцена жінде кайма, мен жіндезен сирен күшсенже, Вудбек шундараган, ялгыш садраган, шишим хвачы бур. Чак шишим хвачы сиреник кураган матне шитмеде, халлике тықтаса да башка. Шамбада манжытпа сирен, иргерека. Сені жинчен каясы жинчен жұтама. Шук, шавса мененде каясы был, пурнасы, эшлеси, каясы, беп шутланы дырық кашны жинын, керек мәлі әшіреде болмаллақ. Шав ябала болмазасын пошыра, шен шутланы дырық артиз евыл, шанбек үзімілі сынарсын тваймаш бек туын айтмана. Шауын бада ебі түріс шутлады пөлі деді. Полина Ивановна сені жіне тұқсалы бішпек вішнене, тададым алла көрас чиха. Шунатсем зірбішейді. Шымылын удать сенедері, она бұқса чун завынат, пурнас келет, юрадас келет. Шабла ветка? Шабла, она мана жак шымылыға туры бана, ондан а тебе анне. Везене тавды бағас бұлат, ебе шаңбек шымылын, вешебек бұлза. Полина Ивановна. Тавда бұш сирен. Малашна де савындар. Тавда бұш сирен нақта. Юнажар зерінде бірле Полина Ивановна юнажар пирен Татьяна Ирина Зайцева ларать. Бұл чуваш республикентава девишлі артистки. Эстрадыры да юрлать бұл, тілінмелі бұлдарулы херача. Татьяна сан, сцена жінже шамик бұлдарулық малы мәлі бұрайт қалазы барға бере? Пурдигалар ішінде күнда пөчекренеқ артистка бұлас кенедеші, маны бара бұл шуғыш парты бұлман. Пирім батыра ялнақ кезі жүретші
пал артист Геннадий Терентьев был, а тебе бедет услачивазем. Вара преп школа гаяды манахириш пульджун жухненде шулда жука гармуш не дитте жамик пурай. Каларга дишагында дит Алексей Иванович дит, что арах пурнаши дит, я бара кадарца ядым. Вол бальменинде камикине де кайран магала дятте. Вот дит Геннадий Терентьев килзагаря, шанда дит пархирачана бурдым дидинде. Шак хирача дит артистку булатте загалары дит. Аттинега, еп нагадарца ядым де. Вара дит, ай дидис вара дит, хали артистку булатны дит. Ну бирене почекренях выляны, бирене атевал драматург, мэнсем, ачесыне вали спектакль земчерза барача. Унда вара бир пугане левлят мырча, пугане театры детте мырченде. Кайран пурыннамай академик драм театрда конкурс пульжун жухне, унда гайрам, унда гайзан кедем вал конкурса, анжахты мускава гаймала пульжа, мускава гайма харарам, каймарам, шадаре тухсагарам жылдарсынбе бірле, жылдалы гунда бұрындым, шығыр бұжырне жешлерім, кайран таврындым, кайлев ухтара. Кайран вара таврынзан, кайлев, театра келмелі бүлжі, пирінгалек конкурс, пидер хулын женгіліне. Унда кайза бағастерім айда, штада бұзан бірінзі тұқмалла бет халі. Кайрам, унда, вара унда елжіште. Пидерде, пидер хулыне гарам, академия. Академия, унда твады жол эбір варынза дұқырымыр, бірін күндан ширам меге ача гайрыш бұрде бірле, эбір бірле варынза дұқырымырда, келдемір шубашкара, диплом падымыр, вара күнда эбір ішлеушіларымыр. Тоғырым білік машулдан ебі вара шамрықсын театрынже ішлеушіларым, вот мампурныш вара жақ театр, дене кірці гайры, малла, хойын, ураби, бе шылдырдатса. Пайынхе күнда епшағында ішледеп, шав деретелін мелі лайық бірін коллектив. Еп юратса ішледеп хамыр театрда, мұн жын дезен, чынжынақта, тада шап чун, чамлик чун, ішта дұқма бұлатшы, ұрақ ішірі білмес себебі. Пайынхе күн жуладыпта, ішта ішілме бұлдарадыпшы дезе. Хама валидып мабылдараймасты театрда гына. Аха. Вот терлеріне рользем қалыплап бар, пайынхина ішлеп бар. Татьяна, меже роль калыплан. Ой, нумай, алла утмал, шитмелденде, халинде ажыз инвалиди вылап барда, ажыз инвалия. Тада да нумайлан загаре бұлі. Нумай. Татьяна, керекмелі артисткында еп жугладып асыра юлны сынар бұл. Сынарзым нумай. Чинчинақта галашы, вот сирмілі лайық пиде роль деші. Роль есіне, конечно, мілі галасы чывашла вырысла галазан, азіне пайламай шук, ак пюрне, азіне немледе байлаймастын. Бізім пөдем лидер дұғашы жағында, чунран дұғашы зем, пычки, бізіке. Ну, анжақта пұры шамбек бізік роль земде, пырдаван бейші хер бүлжевал Ирина роля. Анатолий Гибеджин, Яхрем Хужара, Екатерина Васильевна бізік роль херарым денерен, пайынхигун ватча херам роля. Тада, нумай роль зем палах, нумай ача-пача ролезем, терлерен булят парибирхал шкул зеневали, пачки зенжем бушласа аслызем даранах, терлерен выросла чавашла Елена Васильевна он берге галария. Сирен шулзым тагыр бұлдарыл құрай. Тавда бұш сире тавах пыринде шамдегех пылдырча тавах. Чуваш халық артист кедемелендена, тілімелі херарым, тілімелі пұлдарулы, артист Лидия Назарова Красова. Мен галаса телінде решенде. Лидия Федоровна, қалзы барға, меже жол езір әшлетір тұр жадыр шак театрда. Тересіне галасасын күн жүхлі бұрын маште болын дейсің. Вот ал біреміш шул. Ал бірре бұла дейді, я сентябрь ойгенже. Шур өмір жынақта театрда. Телекребегінде бұл, театр бұл, жынақта азамлы вырын. Ебір шав азам авырынже пурге пірле демскер шамбек шавырнат бір, пәдернет бір. И шав кураган вали бедімбек, курагана мінбе де білін тіліндер естезе дұржат бір. Кураган міншін театра жүрет.
вот теленме жүрет был. Пачага жесем теленме, темскер шыраше. Вот чунытни неду башын. Шав, енженде шав кураган, чунне шавын тивиштерет бір бұлзан. Мен біде бұлін шавын чунне тазадат бір бұлзан, пуянладат бір бұлзасын. И кураган гынамар, и бір хамырда шав пуянлықра шав шүреле шекленет бір. Спектакль хышын, енженде вот кураган сылышне бір туят бір. Вот шав чемле шихыну пулать пулзасын, шавна туят бір пулзасын, и бір хамырда вара килленет бір шавын бачынақта, шав дери лайық вара берен. Вот темскер ташта вот чергене керзе духны бегех туят бір. Вот кымыл шав дери тулать, вот паян лайық пулжиде бір. А пулать бір маяқ мар, вот шавге балына бір маяқ туяймас бір. Тем, вот чармандарат темде бір. Вот паян хесылыш па бурнат бір шав мик па бурнат бір ебет. Шавы қытыра вот темде бұл зердет ветка. Кашны шин хойн личность деп бір. Хойне евер. Вот шав юғым, темлеші юғыма керзагайзасы, вот шав дери пызы кішті болады. А вот шав юғыма кереймес бір. Вот партнер сәйімде қырчықне тен лайши вырман, тене бір хамырда, темскер ұрықларақ туят бір. Ден шандалыге. Шандалыге де, вот шавда, подембек шав вартынлық вал. Палаге бір вартынлыға кураган сен жен пыдарат бір, бізен анда білшер. Бире вал шав, дире вал мәлегедеші, мәлегурашы шанбек курны биде лайық. Ну, хам енжен илзесен, театр мананде вал, үстерже, театр дейсін арзенбе бір үсірімір бұрды жауын бігегінде. Хамыр бұрныжа бір күштақ пұянладат бір, шав ұрықларақ күшпа бұғат бір. Но берін тіллеу ғал, шав пәчік кураган зене пызы кураганды васи. Мәжін дезесен, кураганда ұрықла ғал. Әліхи кураган мар, әліге бір пиде сағындышлы тапқырда. Театрда, үсіне театр, артистка болса жүралына, пиремелерек кедечеш. Алы жинже едачеш демеле, ура десі кішкірачеш, алы жібачеш. Кураган ұрықла кураган, мәжін дезесен, берін вағыт тапқыре ұрықла бұлна. Телевизор бұлман, кино зене час-часыр, шереме ұқшиде бұлман, халық театра жынақта сывлама бұрачеш, артисіне курма бұрачеш. Еме вырачеш, кулма вырачеш. Вал шав евр бурны шыран кыштақ шав, хайын бурны шне тазадачеш шав театр ба. Ну халемана пиди күрендерет, куляндарат те шак кураган пирин хи кураган, вадыза житри пирин бек. Парне ба. Еші шамырғақтырадыр бізім адылашы, кураган бадылар. Темле шавыр кезесі де пирин хамырда шылзем натуят бар. Вот хал шав кураган хайсен мұны көбе шереме бұшлар шқанды бірін бада. Мұны кезем, мұны кезем бе, валлайық. Вот шавзені шуғада смарчы, шавзені үстерес деп бір. Мен жын десесін кураган ұрықларақ, юрат ханде. Пиде нумай калама бұлай, конечно, нумай хам жіне илме елестемес деп. Хал вғат ұрықла, хал бірін шеш біл кинотеатра перен здание бананде, ага, хынықса жетірімір. Пиде хитре, илемле вырын илемле, театр илемле. Ватхал кураган зене перен явыштармала шавзене. Ажасен пиде нумай бұрашы берін бада, пиде нумай валынде чынақта перен савыныш. Перембе танышы земшав шамрыксем тоже бұрашы вземшін савнат бір, взем бали берін ғал интересный спектакль зем бір, вот шав дере любовь и ненависть, шав пластикалы депірінде, хуцкану ба, самақсыр, мәле берін шамрык артисем, мәле тума бұлдары шетесі хамыр делінет бір, вот, ну май шамрыксем бали. Лидия Федоровна, вот езір мәлеш ұладыр, езір вот сирін театр, пурныш, таппи беш амбек, әлгерзе пырат бек туйна дезіре?
Пурнышта тебе тұржат бір балақ, но пурнышта пебе бұлма педе евір. Но и бір құжыран жамбек тұрда пірінде жамбек. Халькалар резер спектакль сер «Любовь и ненависть». Юраду Бакурайманлах они чавашла гушат. Унда сумах семшук, анжахта шак пластик банде сунарлаза бараши. Вол витха хальхи замана ба. Унда малегаласта театр волшаванбек. Унда туемзем пинихут вайлырах пулмалла. Сгусток тепірінде шавында вайлы туем, вайлы юраду, вайлы курайманлық. Веш бәдімбе вайлы бұлмала, темеже пиникут вайлы бұлмала. Мәжіндесесін пұрныш тапқырне бір, игізе кет көшінже шавна күтартса бамала, кураган шавна шыцемала, илмел. Пурныш иртнине, пурныш пушланать, пурныш ирдет. Тәлмелі, онна займеде евір. Евір. Вот артисем вали классики керлі. Классиказын үзейме жартес. Ажызем вали юмах керлі. Юмах візіне күндала турда театра шав чудо кепірінде. Шав зіне кыдартма білмелі, да. Шамрыксем мізкер, юраду жыраш, пурлышыра юраду. Да, терели юраду керлі. Шитмеліксем, шав... Евір бұрныш, евір. Шав евір бұрныш, кыштақ. Шен чынақта театр кыштақ. Кышт жамбек. Сәрдензе ертерсе, азырғаттарад. Шымыладайд? Шымыладайд. Ажасем подросток сем гепірінде. Вон вижу, вон 20 жылда візем шагдері печень. Печень театрда, может, менде бұл не тубашы візем. Візем али бірін хал 5-25 аға. Да. Города одиночество. Театр шырат шарзем вали. Шел баллах шамрсын театрынже вырсларах спектакльзем нумайрах була бушларыш. Хула пиляндарат переде сиреде артисне. Ну мен да вастен. Школ зенче чавашла врентме прахрыш. Шакшавақ театрын манжутпа чаваш черген илемне туйма, ажазыне хынықтарса бумалла, шағын батнелзе бумалла десе жутлады бебеде. Шақла. Енженде візам келде де вырысла ғұтшын үзене ергелеш бұлзасын. Театрда да вырысла спектакльзем шеш бұлзасын. Візем камыран бірінмелі. Чаваш черген илемне туйма, хынықмай чавашла қалашма. Баллах сирин умра пысык теллертесі жұтлады бебе. Шак чаваш чергене театр урлы, сцена урлы. Ажасем батне унивенге шекересі. Кучанах шушлаттараган иду. Леди Федоровна тавда бұш пиде бұсыктап зіре перехизе плесе келінешін, халыхахизе плесе келінешін терсібе галазан. Маллагай бұр. Чаваш халыхын еткерліхне, тада челхемір шебішліхне упрас себе берен. Баллах республикари патшалық пугане театры ырмиган метимлесе бұрныштаса бұрайд. Онда пулдарулы актерзем, актрисызем дыржашы. Везенчен бірі Пирин хужыра лараз Елена Владимировна Харькова. Шурду деш. Она и бир шурду десен. Елена шурду десен. Пирине она тенчибех плеше. Пушкарт шережинче журалса юсне. Пулдарулла пиге. Шубашкара житме пулдарна. Тада Елена Владимировна пулдаруллыге. Онын ысталығы шавдері бұзыккене берен пугане театрне юрадагансем хаваспақ білдереші. Елена Владимировна ырығын болдар. Қалыр қатар қашын телекурав жезене. Епле майба есер Шубашкарды пугане театрне шаврынза шитрер. Тарқашын. Ырығын болдар бұрнеде. Ырығым Алласымақ шұрығыннеге күнбектеші. Чынақта паян көне педелайық. Паян передачына үгерек бір шұрғынне. Малданағын дебі, пұрнеде саламлазақ варашын театр шуле яжыбе. Паллах берен директор, сирек пиде бұзық салам қаласа яжы, Елизавета Аревна Абрамова, вол Чаваш Республикин тава девишлешчене, тада илемліх ербежі берен Филиппов Юрий Михайлович, вол да зирет Чаваш Республикин тава девишлі артисі, вол сирек пиде бұзық салам қаласа яжы. Пирен театр ушка не де сире салам галаса яжы, мана келіш рейзер алыжып не де, она да галасақ варас. Мен бе ойрал задрать пугане театре, и ты театр зенжен. Паллах пугане театре ойрал задрать. И ты театр зенже, ерге болсасын, режиссер, артист, кураган. Пирен театрда вара, режиссер, артист,
пугане кайран кураган. Эбір пугане урыла. Черемар ябалана, черемар пуганене хамырын характера или онын характеріне, милле характерлі пугане болады бол. Шавна хамырын характеріне дупса, хамырын сасса барза, кураган батне шидер метр жатпыр. Шымылышмар, пуганезен бірін тірлі, пур тірлі системалы, тірлі өзім Ажа батне тада механизмізем тірлі чынақта. Ажа нады да суяймастан. Аслы жын бұл, ұқшадулейні ғадезе ларат чытса. Ажана ике вешері дваттари ажана, бұл ұқшадулейіне оннанмаш, білмеш, она кирлі демар бұл. Бұл келішмезен, если суйза вылязан артистсем, тіріс мар, онда кирлі мар, лайық мар вылязан, бізем чытсалар машы, бізем бұшлашы жыржылдатма, Сум амырсене чебітме, тұрза жүкмада бұлдарашы керелі бұлзасын. Ажазене паллах, пиде ябақлы, ажазене мүнде выласы. Олдалаймастын ажазене, бізем суяна пиде лайық туяшы. Мін жын жүйемелі бұған диатрне, паллах, ажазем туйза елчір дезе, мін жын бізем келіне жапшыр жіне. Шавна, пұрныш илеміне дуймашқын, паллах бізем бұғане театр орлы малдан веренеші. Пугани театры паллах был малдан аслы зем балли выляны спектакль зем, Совет Союзы вағынде бұл загайсасын бара, ажа зем балли выляма бұшланы, шабы вғытран бұшлаза. Театрда выляма пиде қызықлы. Ебі қам паллах Пушкарт республикінде жүралза үсіне, чынақта итізембеге хеп артист болас дезе үсіне. Но ебі юрлаган артист болас дене. Но ішта қаймала, мен думала, мана тебя не колхозник, бізем мана қалайман. Вара пугани театрын уғышқыне бірін бада бұйча. Ебі бұдым да бізім әтнегаларым. Ман артист болас келеттерім. Мүлі болмала же артисттерім. Бізем қалашы Юрлазагдар Хадир Михаил Алексеев, РСФСР Давадевичли артисті. Юрлазагдар тұрымда водера. Школ бадерде, ебі как раз ундюхне банаглас бадередеп, или банаглас полна, вара ебі банаглас бадердем, де шерденге анне укша бачы, еб шу башқарышталар не де білмен, тухрымда келдім, де театра жыраза тупрым, Татьяна Григорьевна Морева мана икезе похры, театра сасу лайф кері, ебір жана елеп бірдері. Варан деп малдан студенде ішілерім кышта, каран еб театр институт не верензе духрым, Ярославлі Волынти, Федор Волков, я тебе хизеплинзе, дороган театр институтын демерензе духрым. Кынайынды сире театрдан ядыш верен меш аплай? Театрдан яна паллаха. Мен галашын, мана театр шиндоре, ебе үгінместі пұрнышра юрлаган артист болманжын. Мана Юрий Михайлович Филиппов юрламада кыларжы, Финляндияне гастроли гаймадухында Лена дері, эстері, Иге Юра Юрландері, Финляндия, Хельсинки ғылынже, Кукула Димандран деп, Мышкала Димандран деп, шок-шок дейді режиссера Юрий Михайловича әнендім. Она әненнебе юрламады құрым сцены жіне. Чынақта ебі жұтладып, мансасы халық юрадайды. Ағал тавда бұш Юрий Михайловича, ол мана юрлаган юриштады заяжы. Ебенде юрлаган юришмар, Михаил Григорьевич Кондратьев, доктор искусствоведения, доктор энде был. Волкалать, Лена дейт, Пушкарстан жеварзен юризем пиде илемли дейт, анжақта візене дейт, халыға юрлазақ дартмала дейт. Візем келзе архива, келзе шыразалар машы візене дейт. Ту дейт, и санатуры саспана дейт, шақна естейт профессиональный артист, Пушкарстан шаржевенден духна дейт, Шағынбата Кусантьевичтері. Вара Волмана каланыбе, Юрий Васильевич, Зинаида Алексеевна Козлова каланыбе, эбенде шав юрызене юрлаза, диск туза халыға қыдартмашқын, тезе туна диск был. Юрыш тезе, эбі концертте не жүремес, мана ұқша денге кірілі мар. Мана ұқша кірілдік, эбі шебере қайзашлезе дуна ұқшана. Шағынбай юрламашқын, Пушкарстанчы варызем, хайзен юрлизене юратма бұшылатчыр дезе, ебі бізене юрлаза қыдартына, илемлікне қыдартмашқын бірінші нақта Пушкарстанчы варызен юризем, пиде илемлі дезе. Пушкарстан чывашзем кынамар, кунды чывашзем де, ебір Пушкар чывашзен юризене, Елена Шурду урлы бір Елена Владимировна, халетен пирин телекуравшызем де сирин засыра илдешін. Пушкарттары кенчи чывашсен юрине, кен юрласа қыдартадыр. Пирин телекуравшызене валли.
Тархашын. Малданлыға ебі каласақ барашын ханде ебі пуганеземезе келдім. Шавзен білен, ұшпаллақ. Мінде калашын. Пугане театрінде ол чықалар бішке биді қысықлы дезе. Ебір пугане ұрлап қыдардат бір хамыр сынар зене тыват бір. Шақ пуганезем, шақ персонар был. Ефим Никитин спектаклінде, Сарбеге спектаклінде Саха ама жүрек туғатмыш. Шав пуганезем кізем. Малданын де бұл туғатмыш жүхне шап мінбелен. Бұлай, бұл хүйне деверлі қалашат. Күнда құрақтырынде бұл мінле хороша. Аха, шағын бен. Күн балан қалатыша. Малданлыға қайран де бұл. Келде амашы бұл задырат. Сарбеген амашы. Сабали ярымы қайран бұл. Пике болса сардивана. Сарбигерен уйырза изег аяшын болады. Аге бол қалажат шағын бек. Күшт бірігі сымақ. Бұнда бәшін дезесін, бұқта саяды қасы. Сарагачы сардиван. Шивхарсам ман бадыма. Сарагачы сардиван. Утман ғышын. Ан вадан. Вара вылтса гайре, сардиван саха гышын. Вара выл хын мені бедухать, міле пурбал. Пақсам качынан жіне, курашын чешіва храм, келесменле бедеп. Келесмерім бұла деп, сарыгачы сардиван, хитрине чеш қапсынан. Нумаю трынман хышан, халі хамақты цағдалам, ебін ачарым бара. Бара ол шағын бар, Москведен шағын бек қалажайды. Қайран бол, келде. Лайқы құрамға. Қайран бол, Сабали арымы болса, келсе суйса келетін бұрын әлемде онда бол Сабали арымы Сарбеген амашы болса. Аран житренмештерсе, каллех юрлашым урсем, чим кытардып хасире. Сарбеге керха бюрде. Езі келішке анне, хіргенместін аннюне, ашы жүрет бұрманда, езі ялан байыра, езі келге шүкчіде. Чирлезенде, хамына жүрес бұлад жұмыша, чары шав сене юрлама, қылғана жүрдеші бізема. Мен ақладам бұны бек. Сардивана кәдеді беп. Шуқвал, пәтіне болсаншын. Шавын бада есі қал. Тумланғала дағышта. Шүшна бұшна тербейлі. Меншін кері тата. Құда келет бірім бада. Пейте бұяншын деріс. Шағын бек бара бұл. Шақ персонарақ. Художемензем. Више пуганебе, више сонарба қыдартса бамалла. Шағын бада пугане театрінде ішлемешкен. Виде көткіз. Више сонара, више персонара, више тірлі пуганебе қыдартса бамалла. Више тірлі сас бамалла, више тірлі характер бамалла. Менде улышыстар засасы. Чывашсем галашы виже битлешіндезе. Шавнамайларақ сонар күндаға. Ефим Никитич чамбек тума бұлдарыны маттурur. Артисін шавна вежех, ведь сонарласа кыдарсы бамалла. Бәне білеттір тілінмелі тұтқысы бала. Шавын бада. Биде үген местіп шавын бада. Пұрнышырашы пуғани театрын бе пұрныжа қамынне. Сыбындарны жан. Тавдабуш пуғани театрыне візі мана шиндурыш, мана время адыш. Хваттер бадыш. Пұрынса иктерді мөмірі, шамба немінде ұсалсы мақта қалас болмаш. Берін ұшқын
театр ушканы пиде тусла, пирин театрда ебрінде ішлеп бір Юлия Мельник, Алевтина Тимофеева, Алина Каликова, пирин Петр Клементьев, чавашқалық артизе. Шавынбада пиде пулдарулар тесен бирин, паян гигуна ебір театр жүлі бұлнымай, пирин театр пурны шүлінден, шак удаменден юлашын мар, шавынбала ебір фестивальден кыжал август уйгенже бирин сузырлы зем валли, сузырлы ажазем валли фестиваль булайт. Шавынбада мен бирин культура министерстве палла тузахуна шакшул валли, бирин жатыр пурнеде ергелезе тивешле пурна жаласа бурайт. Шавынбада тавдабуш бирин жатыра, бирин кыжал аякри мен земде тузахуна гастроль земде Новосибирск улыне, онда кербунне булайт, Хузан улыне. Шавынба пурнеде элгерме дражаще пирендер дюшесем. Пиреде Элгертме дражаще. Ага, пиреде шавында духвармашы артисене тавдабуш. Пурнеде. Тавдабуш Пиреде тавдабуш. Шисене шаварнашы селеген апамала. Паласагына житнече анжахире каймала. Паласагына житнече анжахире каймала. Лашисене күлсе тратна, пиренгире каймала. Чун жерен тавдават бар, ебір сире тавансын. Чун жерен тавдават бар, ебір сире тавансын. Пирин Валентина Ивановна Музыкантова вол сцена жинже гынамар вылять совозыни деп пите хитре галать на яланах ерцы бумажана щежамби концертсене он совини изобгарха. Раиса Васильевна Геева, он бір совьяза келже. Сәмна влас келзе гайраха. Мен жын чун ирелет шешкелле. Еспағаны кенеман жинелле. Үргі бар шешурет мандавра, наджарри, узалли, кадара. Ебе вайсари, щук, еб вайлах, юрададаби, чын, юрадаб. Санжын хорын вуттебек жынап, еб юрладып сана юратса, еб пурнадып сана юратса, урық пурныш мана кирлемар. Санрашеш паргадар. Бирин республика профессиялы театр зем гынамар, халық театры зем деп айтар. Кереквиші коллектив бирин, халық театры зем, зем район зенче, ял зенче бурнашна. Паян бирин батра, хынара, Мургаш районенче Кашмаш халық театры. Візем пызык ушкында келсе жетіне берім бада. Кейде бұлдарул артистсем візем. Еп візене Херлі Жудай районенче азамлы чаржа фестивалі ғытшынзасын көрніче. Візем бебаллашма жүргелніче шитменіне візем. Шак фестивалі ғытшынза онда пәрреміш вырына шынзейінме бұлдар жеш. Үрігін бұлдар Роза Петровна Тархашын хывыр коллектив бабалаштар замырт. Еплерек бурнашы ялды театр зем, тада мінле шенелексем бурзирен, ялда терсибе спектакль выляма йывыри, тада курагамзем мінле спектакль сенеетларах кымыларах парашы. Тархашын. Купирин театр ердюши Николаева Роза Петровна. Шаплавит. Тавдабуш. Чынақтай бер Мургаш районынчен Кашмаш халық театрын ушкыне бегін зешетірімер. Мен қалас келейк хаманчак ушкын жинжен. Чын малдан шак передачына келнежен пиде савынды мебе. Пиде кымылдан итлеселардым. Шавдері театр жинжен ырзамақ сем қаланы. Күш жүлді кетен чуна савындар задарчы.
Биде мухтанады бебе, шак театра хутчунаган шинзем беле, шавдери мухтанады. Мен жинде зен бізем, ядарлы театрда, бірензе духны профессиялы театр зем, актер зем бар. Мен жинде зен бізем, кунебе ишлезе, ешхышын, чупса, кыларын сынарзем, кылараган шинзем. Роза Петровна, палаштар хасидин кашны артисты. Палах. Ебе бізен бешавдері мұқтанадып, ағыман жұмраларат Виталий Александров, актер Шавынбегек Николай Ершов, ман жұмраларат бұл херехиге жол школда педагог пулза ішлене. Шавығытра шав шеремеге бежі жылне бұл халық театрне, культуры жүртне жүрері. Пиде матур, те прользіне выляган, а те аза, те ролизіне пиде халықлама юрадать. Шавынбегек, ойынжу менжаларат Роза Арапкина, ебірін ағал иге жылғайла Ерза Елдемірға. Пиде маттур, иге жыл күшінде қылғыне, уйрымын қыдартма бұлдаржы. Онжу өнжеларат, Шамрак, перін актер, Шичтарды жыл білядінде бұл Алина Трофимова. Шавдері маттур, кулари театры, профессиялы артистпеге қымет дартма даражай, мұқтанат бебін баяланақ. Онжу менже бара Тамара Цвыга, теп рользіне, қалыпламай аланағына еліп барат бір. Бұл берін яланақ, мүлі қаламала жи. Артиста, шевіште, художникта, бұл пурнеге тума бұлдараған хиража берін. Шавдері. Онжу менже бара берін илемді хердіші культуры жүрдінже аржензен теп ролизіне қалыплаганны. Бұл білдер азамлы чаржал фестивальде аржензен рольне вылаганны зенжен. Пірреміш вырыне женже, шавдері матур қатшы, спектакльде вылеман жақмар концертіне ерте көрсада жалай білмалар бұқырымыр. Пиде мұқтанады бе бізе. Барзаев Петр был берін. Тарқасын илемді херді жей болман кен болдай. Иге бежесі маққалашы. Берін ұшқын жинжейн. Ну, мен галамала. Артист пулас еметвал ман ажаранақ пұшлан женде. Пиликім классрақ, алим рольне галплаза, ултым классра, сутра пьесра, уқтерке рольне барзачымана. Кайран вара культура училищене время гірзен, шерби уғылынже баянист, аккомпаниатор, профессине илзе, клуб рашлеме бұшларым. Вара кашмаш клубинже театр, кружок не жүреме бұшларым малдан. Кайраны бір халық етіне елдемір. Егебінде білікім жылда. Ну, чи асра елны рольман егебінде шитшіміз жылда. Пужа келзен пужана спектакльлар сачебім. Николай Ершов па, Николай Алексеевич Ершов па ебір иксімір. Пужана зем болдымыр. Малашнеде, үмітлене деп, шак коллективрақ, спектакль зем, роль зем, вылемашқым. Вот ялда бұрынымай, bizir yalda türleşsen jeşiletir vetka. Şavakta vıgıt tupatır, kaşseren kulturu jurtne buğunma, spektakl zence, repetisi zence buza, spektakl zenbe halığa savundarma. Minlerek spektakl zene taraq kamıllaşı serindirikli halıq. Komedi zem gurmaga yuradaşı. Şambada yigutlaraq ебір тұржат бар комедия земларма. Ялда бұрды жағалек ебірдеші кәнде. Шалбада халық бұғынат, ешілі, бізем құрасын сені жінже, қыштақ ұрықтарақ бұрныша, или әмліхне туйза жауынбек. Вот егебінде шетшімеш жылда, советский чубаш шекалятрагаларнышы, тоже жауынбек лартымырда бір спектакль. Шап пужа келзен пужана, шамын жүхне, пиде интереслі, кажал көрдімір. Елік район халық театры пирматне бұзы, иртне ернере, шамна пақырымыр, тебір күтчене елдімір, паян егін шап театр, спектакльен бәлек алып бұлашы бізем. Бұқма пиде көмолы бұлжы, халық пиде көмолы өлжі. Шағында Анатолий Ильич Ухтияров пазыркалар әгенде. Театр бұл дере, школ алығын жендігін аттер әгенде. Школда времени жүхнек, еп хамдасы, школа бідерін ұтмал пинде тұқыр иртне емірін ұтмал ұлтымы шөлінже. Шүреттімір ялдзем дұрық, лажа күлзе шула бала,
ашамыш пугынашты глаз ертушізем, и бір барабаса баратымышты концерт, шақ ұжырақ, спектакль земде. Шабындан сын полка, үттізем, патриотлы, туымлы, хайлап зем ханде. А кайран бара, бұшларымыр. Халгалат проханде театр начинается с вешалки. Тут загорять вот гардероб права. Она вали уйрым, пюлем кире, уже клуб кирле. Перенбалак пандан клубе Киеве болны, Ебыш клуб болны. Шабжабакта Индия тогоже тогорван бармышылдан бушлазах Киеве клубра. Эбір бұшларымыр спектакль зем Хамырды Ленард Машкин. Индия тогоже тогорван жетсімішылдан бара. Роза Петровна Можере, Илья Николаев, РЦБ жегенде, премьер спектакль болны берин, Лиза Короткова. Хышыны вара, фильм батне келме бушлары филиал Чувашского академического драматического театра тузак учите. Вара, Куларан, Ядарлы, режиссер зем келме бушларыш. Иван Иванович Иванов, Геннадий Федоров, Ложки Ватра, Дмитрий Григорий Федоров, вернее, Ложки Ватра, Арсентий Дмитриев, Пиде. Он шла ерце брать, перенюшкана. Камын мөлі жұғыш бұр, ялғы театр жінчен. Мен қаласа курсар барас келе. Өзіне барас келет, үйрі мастирарымызыне мәлері хілгерсі май тупадыр. А не дейсір, келі хушрини, келі хушалық радам жүхушлемелі. Мұжырада юрамалла вет. Ебе шак театра егбен мешулдан ба жүреме бұшларым. Мұна биде келіші, біреміш рөліне мұна, мені білән не астымастып халі. Ну, каждый хероль не баращите хальде, хероль не хулядов, хотя пенсне чугарадов пузанда. Я штага глядь келезер, или дюлле, сам Василий хероль не шанса баращенде. Деп шамрыксем жүремеші берін бат. Коллектива шамрыксем келешшінех мархал. Изер шунарға нетіца бұрагансы, мен де шамбек. Бізем кездес не бірінде, азанезен роль не ойлама пұшаттым ұртышынде. А мен жын ховорын ажырзене, құтшындармастырман, үкізене, құтшындармастыр. Келде бұрмашыдлық. Можырземді да, бір жемдерен, можырзем құтшына шесерін спектакльсене. Бүлеш палақ, пиде келе жүлі, пірле жүрені де аван. Анжақта илашки вғытыра, бір ширіп состав пұлзалар же, шағымба қашны жолақ бір жер спектакль гларматыра жатпармы жіндезен халық театрем. Малдың еге вғытырақ, палақ шымыл болман, режиссерзен болман, ша егебінде Вон икимиш жылда тен біреміш, воннымыш жылда біреміш режиссер бөже каран, тебір 20 жылға тебір режиссер бөже, режиссер зем хуларан, шүлемезен, пиреп, палақты, шымыл болман білемашқын. Халенде мүлі қаламалы, шеріплензе шиетіріш, бізем вайланза шиетіріш, вайлы режиссер зем хуларан шүлені бірге, самаяқ вы илде ядымыр, пирек ұраған зем юрада шидезе штат біребер, кыжалық театр жылдалығы болнамай, Пілдерхинжен, бешімшілгенжен, етларақ ялғалық патне тұқса жөлестезе ежындымыр. Халенде бұны күтченлартырмыр. Кыжалки спектаклі Николай Сидоровшинна, Хержураш Магайзан, ятлы спектаклі, шак актерзен білеші бізім. Пейде ебе бізім бе шырғашта бірлі газы көрдім. Пейде кележет бізім біляны стены ішінде қызіне тұтма білмей мана сабындарад. Текста суфлер зарышлені бейде сабындарад. Шетменне да ялды хулари театр зенже мен жоқле цех ішлемеш бөлік, паянда күнда қаларыш қаза елдеш. Перен ялды, культура жүрдісенже немле цехта жоқ. Негамда тусабамаш. Вешек хамырын думала. Шипуши зене де келде аржаран, пушмаги зене де, тудыр зене де, сценіне қабылада Сибирге де, педембех періне хамырын, шак хайземех тұрышны бед башы бізем. Атрибучи зене де, реквизити зене де, шағын бабызем, педе хақылы, шақшын зембе беренел, педе пуян шақшын зембе беренел. Шағынбек, вежек ховыртывадыр, педем тумезене, педембек, шемене прақса, а мен хавғандар забрать сері шамбек. Мен хистеть. Ой, Чунабаджи был берен. Темле болсасында ебе ешек аятып ха. Вот ыттизем чуп сабын имана беде сабындар. Ытты актерзем, чааттара жүрегензем. Перенеше каймалла. Ишек аймезер пушне бізем, ішне дузанда чуп сабыны. Чунабаджи был дезек шутлады бебе бізене. Чапла келені что башынте чун келені шунда узам. Пербек шинзем буштарынна бір жуғыш, әметпе бұрына канцем. Сен ішінде выляза, юрлаза, ташлаза. Шапла ведь. Пұрынма, пұрныша шымылададыр. Епен юры мұрғаш сендер кенче, кашмаштыр кенче юрыба бере савындарға. Курас келет, персона курас келет. Савас келет, персона савас келет. Сана каласа мағама,
вышне, санзар вышне, никамада юратмас. Сана каласа магаман, никамада каламас. Санзар вышне, никамада юратмас. Самный гилет, хирещу басам гилет. Самный белет, еп юрат мине белет. Сана каласа магаман, нигамада каламас. Санзар вышне, нигамада юратмас. Сана каласа магаман, нигамада каламас. Санзар вышне, нигамада юратмас. Шангарада цақтары юрлат, мантеремде юрлат. Черем дуят, чуным дуят, савны мана юрарат. Сана каласа магаман, нигамада каламас. Санзар вышне, нигамада юратмас. Сана каласа магаман, нигамада каламас. Санзар вышне, нигамада юратмас. Санзар вышне, нигамада юратмас. Эмеребек шапла бурдукчу бурныша. Бір жинна юратсан, өмірдіршібек вылдасана юраттыр. Есі дегіна юратса бурынмала булзан, епле илемлі бурныш булетші шапла ветке. Тавда мұштері. Шапла теленмелі через аспа юрлама бұлдарышы, уже аспа юрлама бұлдарышы, кашмаш арчысы зем шапла. Шапла. Тавақ бұзыне. Қалехи зепле телеграфшы зем. Перен Шемерле районенде хударды халық театры де, халық ушинже ырят сума девишне. Шак театра Шемерле дырыхынче гынамар, херлі жудай дырыхынче де, варнар дырыхынче де аван білеші. Өдім чывашенде апла бұлзан. Терсибе жапла. Оның режиссері, шак халық театры, Кымыл халық театрының режиссері Раиса Дмитриевна Андреева Кудакова. Ялды театр зем ушинче был чыннахта тивишли вырынне жылар. Петровна, темле Кудакова, темле итне хужамат. А Раиса Дмитриевна был Юрий Кудаковын емеге. Аблай ген, тавақ. Бізем иккеше бірлешек хайземлардаган спектакль земвали юрзем кевелесе яндрактарашы. Концерт зембе де жүреші зем еппелнедары. Халық пиде юратса, камылласа ешінат өзене. Тарқашын Раиса Дмитриевна. Меннерек камыл дуйымба есержак театра ергелесе адыр. Тада паян бол сирін жұтпа хайндивишли вырынне дупны, камзе мұтларақ сирінбада жүреші. Актерзен болса, сен ішінже халық асавындар істесе. Культуры жүрдінде бігалі следеп херекпелік мершул. Культур жүрдіне вұрнашырым пинде дағыр жер хитмелді баттымыр шулда. Еп пидешіді юрламай родаттың чаджа жүхне. Кум іш варамын анзыртырам бұл жедемелі. Прекінде ял сөветіне мана чінде елдеш. Рая, езі, сен ішінде юрламай родадың пирин культура ішлеме. Пұшлық керледе теріш. Еп вара хаваспа келішім. Вара шандан вара вренме кедем шитмел биликмеш шулда. Шербөрі культурба шудыш училищне вренме вұрнашырым. Ондан вренсе дұқсасын хорба майшілерім. Онғышын агет бригадың методисі бұлзашылерім. Пинде дұғыр жер тұғырған жетчіміш шулда мана шанзабадыш халық театр бешлеме. Вара шандын бейбі халық театр бешледіп шермеге жылдың қалы. Қыжал болады. Ноябр чүгі екінде халық
юратса жүрет театра. Театра улама чынақта юрадаган земанжак жүрессе. Пуринженде булмаш бұл, пуринже талант жүкка сен ішінде улама. Камын уляс келет, өзіман бада жүрессе. Пәдімбе бұндвады жин жүрет улама. Хали бір нумаяқ булмаш. Качызым буризерин? Качызым сағалдарақ. Качызым шүкпа бірек. Перегесін жестірлай үлче. Сағал. Хирарымсым нумай, анжақ шамықсым сағал. Пурде тившле канова духын скерсем жүрессе. Малалла мингалас. Инде хамы зе юрададып, шак культура, шак жулдалыға күшнымай, театр жулдалықне күшнымай. Ебір хал культура жүрденде хамырлардың спектакльзенде сыныбгерчіксен куравне дузайып кердемір. Ондан Ишпланне туза ходымыр, шулалы крамбин туза иттермелине, ялдандырық жүрет бір спектакльзенбе. Хамры үтті район тенеде, тұқса жүремедір жат бар. Хамры районда жешмар. Театр күнне ұшырымыр, шулалы күнне. Мен хужайсы шана везет умадыр жат бар. Районды республикри конкурс фестиваль зене хучын мадыржап бар. Пуржетреде хучын мадыржап бар. Ховырын в театрда вылягансың, мәлері хавғаландар забырадыр? Хавғаландар ма, мәле қаласы, бізем манбада шүреме педе қымылы, еп қалап, наверное, деп, шузем бірдеші, шлемеде барағат бұл, барағадып те деп, езірі пока епшілен жүхне шүреттері деп, шүрет бірдеш, ез шлеме бірақсасын, бірдешлен ойламай шүреме бірағат бірдеш. Витринерік сіргішесін бачықлайық. Мана келіштереш болмалайынде. Сәнбек. Ешлі жембере үснемай, цинақта пичезем берін бұрдедені беге пилік твады пиче бір жаллам. Музык енне солынны өзен бұрде гитара, балалайка, хұткубыс пауляшы. Анжақта егі бітче сарым зүрвелжеш. Кезен шылымда тенжебе республика шайынде паллы композитор Дмитрий Дмитриевич Кудаков. Юрий Дмитриевич Танде паллы был композитор. Ебір хамыр репертуарда яланақ, кредеппір Юрий Кудаков Юризене. Узугурат бір, он Юризенбе. Апласирен йох турдымы бітінбек музыку баша. Кемне династии бұрет көсен қал? Манғал мұнықсем, сен ішінде юрлама бұшларыз. Хераджан хере ғалывалынде мұнучка. Созем ғалама маттур, пилік шудан жақ, садик сакешінде ғылғал районды конкурсы, республикари конкурса күтінже. Савы уласыба. Чывашла галажаши, чывашла юрлаши. Чывашла өрендеп, манын аслырақ внугезем, мен шубаш кардамар өзем, мускавра бұрнашся. И өзем келзесін чывашла өренешшен, варай өзене чывашла өрендеп. Питедерсті вады. Тавақ сире жағынбек парқадарлы ешшен. Вара сирен кымыл бури, хывырын хал пече, кевелене юры, хывыр пірле юрланы юрлан. Юрласы кадар. Бір ғыт ебір хамыр жемебе концертсымларта жүрезе. Ну, май ялзене шитнетсе ебір үндюхне. Играй гармонь передачыра, да худшыннатсе. Үндюх, бұл халінде ну май болады, хал кейіп ғытрамар бұл. Так шанақ бұл заиртне замант. Юрий Кудаковне перед шаврым Юрине юрлазбама ударады. Мен галамши сиретован мен галамши чунчерем хушныбе хырш юрае пуйшламши шуршитсене пермаях шагын бектер булари переберне хевелебек ожытса буранари.
Дмитрий Дмитриевичен шыллымын, тада тебір илемне юры. Иге жунгайалда унын кнеге духря, ун кнегине епхал паян иге кнеге зегілдем, камада булин кирил бузатсын, азынмалы парзағвара қайран барадып. Унын неп пір жабым юрлазабама бұлдарадып. Шурихи күнсем шитсен, аймен сасы хаван. Шурихи күнсем шитсен, тары сасы хаван. Кере ларсан, айкам сасы хаван. Кере ларсан, таван сасы хаван. Хизепте телеграф жесем, изир Чуваш наций конгрессын, Чуваш херарым комитетин телекаларым не богатыр. Халибер Чуваш наций конгрессын, Чуваш херарым комитетин пайдашызыне, хастарызыне сумақ бары башапла, Юлия Петровна. Камен бұшларға? Вера совсем Архипова бирен хастар, бол Чуваш наций конгресса культуры комитетин председатель был задержать. Анжахта Чуваш херарым комитет рада пиде хастар шаплавит. Бол бирен наций библиотекин эшчеже, шанбада пире нумайрах шак театр жинжен науку тележибе, ослух тележибе каласа бараса жанат шаплавит. Мен хавыл театр. Театр манжупа бол халық пурнышын тигіре. Пурдегілі жейдір бөлі, перечин автонесілсен пейде пуян еткерлі парнелізегі варна. Кундах ал эш пударулығы, юри таши, елы ергем. Театрзен теп телеве зенчен піре, епшанбек шутладым. Вол шак еткерлікпе узы курма піліне, тада сцена урлы, халық патне, малашлық патне, изеші дерме пулдарне. Тада шак еткерлікпе узы курма пулдарне. Через смотреть? Тогда тебір я была был, перен Чуваш республикинче пиде каждый театрын, хоен пиде тарын история. Чуваш республикинче абхавайын егундан девзам пиде малалладалан забураща, везень каждый театрын, хоен пиде анлы репертуар. Кундах терле авторзень спектакль зембечерн, хайла везем. Тогда шавын бегех опера, балет постановки зем, оперета постановки зем, мюзикл зем. Везем хушинче палах вырос классики земье, дют щерживан терле автор земье, манын палах уйрымах паларцак варасклеть, Чуваш драматургия. Чуваш драматургия хаймалала далан забанешемень, был Чуваш литературинче шене жанр журадай, пьесаба драма журасем. Елкам перен Чуваш театр не пужар за ярагане, он тип режиссере, Елкам Максимов Кошкинский, был ходе палый драматур, был на ходе бедену майжерна, хоен премеш спектакль некодар дать хузанда, хальхи, паянги, шене шамрыксин театрынче. Онын яче Александр Островский, ховбурн мабельнебек, анбурн ята спектакль. Шак спектакль латна хыща, Чуваш театры шержив шайынче палырма вышлать. Пар үйді барыс келтман. Ебі гына режиссерзілік парашынчы баллах, вот хазире бадасы мақшитрде. Бірін Чуваш театрызен критиксем шитмеші жаплавет. Вот Шираганзем, вазене Сюцеяваганзем шитмеші бірін. Вот пурчы вғыдынже бірін Фаина Романова болса, оның иге кенеге дұхварны бол, тада бірін Кирилл Кириллов критик пулза жамбегенде театр тепчев жи пулза жаплавит. Волда бирим пурнышан уйрылза гайны. Вот хайхи волтра театр жинжен меллерих оштан есер жамбек пәлзе онланса тишкерзе бурадыр. Епхадада шак наци булавы жинжеше илмайгенде бирим бадай пиде нумай булавы земде театр шенземде греше. Но шель булинде театр енебе перин Чуваш театр енебе Чуваш республикари театр зембе кенегезем бедех нумаймар. Вот шак премешвал паллахман палырсах вараскелеть Фаина Александровна Романова. Вот жанахта педе пулдарулы театр тепчевже болна. Вот педем Чуваш халыхне парнелезех варна театр любимый народом, халых юрадаган театр. Тогда тебір театр ветераны бірге бол шерны книге Ольга Ырзем. Шагиги книге возам жанахта пурин валиде педе кирлі книге, узылы книге. Візіне час-часах булаган земдейдашы. Тогда Иртне өмірін шеріміш, водырмыш шүлізінже,
Борис театр зенеде типчегензем болна, бізем Вдовицева, Смолянинова, бізем де пиде нумай шагымбегих статья земде, реценземде, публикация земде. Тогда те бір книгіне ман баларса барасклеть, бол Петр Андреев, Чуваш театры Тавзана, кунда пидем театр земжинжен, режиссер земжинжен, Чуваш театр земжинжен пидем листе кузартны. Ол бирин радиора эшление, теп редактор был за эшление, жаплавить богудинче. Петр Андреев. Тогда те бір книге, бол пиде лайх книге, узылы книге деп проханде, был Чуваш республикин президент библиотеки Ярымбет ухна очерк сень пухи, был вся книге тухря игибинде буниким шилда Чуваш книге издательствинже, мастера театрального искусства, театр остезем, вся книге театр остезем тухна вуннамыш томба. Шей булинде халихи заманара хайхи вухтра паянтигун театр типчевче зень театр ичне тишкерегензем пиде сахал шик пабрек темеле ну епле булзасында пирин театр ичнезем хызем книгезем калар сенебе пиде пулдарулы ишлеше манын кадарса бар калаза бараскери Петр Заломнован был пирин Россия когда Чуваш республикин паллы артистче, Тавадевич артистче, был шаг опера балет театр книги каларче. Тогда те про книги был бирин Вера Каллах, Анчах Калар Хадзурыкайдна был бирин легенда Вера Кузьминична Кузьмина. Был ку книги редакторе Атнер Кузангай унын ывыле. Книгизем тогда порбежеги зиглимерим ханде, тогда берем Борис Марков, был Чуваш музыка театрне Кужар Зайрагане, унчинченде иги книги дарать. Ага, вот музыка театрне Кужар Зайрагане, он чинчен книгизем иги книги галарна ханде Борис Марков, актер, режиссер, педагог, тогда те книги дебур. Вот шак я была зем замчинахта пиде савандарышы, хамыр шерсем. Ну шел буринде шак тепчевче жукке пиде кыштах булгандарати башагандарати. Епле бузасында эбир Чуваш халыгы пиде телели халы. Межендезе симпирин хамрын Иоаким Максимов Пошкинский бур. Пирин хамрын Ольга Рызем бур, Таня Юн бур, Вера Кузьминична Кузьмина бур. Малалла адалан Чуваш театры, өмір бурын Чуваш театры. Тавда буш версовсянна, пиде теплен голосовача, давай. Чуваш хирарым комитетен берен чебір пулдарулы хастар пайда жывал Палах Инесса Геннадьевна Алексеева. Вол телегафере хужаланать, унын ердюжи вол, шабахта шамбада ибирына білзек тұрат бар, берен Инесса яланақ пирин бада вол, пужалыба келмеш. Сабайлы Чуваш хирарыме вол, керек комбатнегайын жоқ не деп Аллах, и Google сталаны, и менде булин бешерне, пирин Инесса Алексеевна вол перти үргенсе дыраган хирарым мар. Театрада биде юрадать вол. Театр зенеле жүрет вол. Шавығытрах вот Google жымақ бешерне пиде теленмелле тутлы бешерет. Инесса Геннадьевна батне берин, теле жүраган самчас-часак пуғынашы. Шамба вол, шак теле жүраган сене, театр зенже дедук мадырыжать. Тархашын Инесса Геннадьевна. Ага. Үрігін телекуравчызем, үрігін бұрде қыназем. Ебінде театр жинжен галашнамай, хама театра жүреген куравчызен шутне кірдешім. Пиде театра жүреме юрададып, пірреміш театр дезе, бірінде шкулда времени чухне, каларымырынде күн, каларыш күнда театр хужезем. Шкулда времени чухне, ялзене, театр зем килнезен жейн бұшланынде бір-бірреміш пілме пиринде алады шағын беге хойн бұғыден жей бірача чухне шкулда времени чухне, Чувашский драм театрдан бұнычы. Бара хамыр ялда да пиринде алынде матшу ялы вулканаш районже сағырмыш класс таран біретіне бере, пиринде алады жүрене, шағын беге тұқырмыш вұннымыш класса шешпіл ялне жүрене май, культуры жүртіне бізім батне дешетіне. Пиренде вара мандра азымра юльче премш театр гильзесен, пире врендеген математика ба Анфиса Игнатьевна, он чухневал нумайчул членискер, Тавадевичле канура бузасында ишлече пире врендече математика бала, пире школу ачизине калазы барать. Вот пирендела де театр гильзегаренер деть, барать вуна минутлах тухтав дезегалар иштеть.
Ая, дед, шақтарана шитрім, дед, вилзеге аттым чывы, дед, тоқтау чыва, перерыв чывашлы не білмез ряхттері. И бачас кереш, атшав насты зайылдым бара. Халенде хулана келсесін пиде театра юратны, халеде юрададып, чынақта театрда ішлеген зем галаны бек, пушлығы зем галаны бек, ебі вара театра комедия гына шүреме юрададып. Драмына шүре емес деп, мен жендезесін сценар зене, артистсем сценар зене пиде вирлі кыдарца баны бірге, егі сене сымзаду тричек сегаймала, бізем дебенечен маградып бара, хал юлашки жол, бір пилік жол, пулать пул, комедсене анжа шүре деп, драма зене шүреме брахрым. Бара Чувашский театр, драм театры анжақтамар, Хальман Манук пилік шул бұлдар жығы жал, шалынбеге хик керембеле бұна кукол, пуга незен театр незе жүреме бұшланы чығал, бежі жол жетедінде жүреме бұшланы чынақта, пиде келіш терет, каштны кану гунезен жех, ебір театра жүреме дырыжат бір паян да вара, пуга незен театрын жағын бек сумлар тесен беле, баян шағын бек ларма келжі бұл, пульжі бұл засын, епі баған пиде қыды савындым. Шалынбеге ажазен юмахизіне шеш білмешілі Шамрыксен театр зем лардаш пулзасында ку кану бірінже бір кайзагілдем рымын ұқпала, курчка рәбіна. Пиде келіштерет, ебуна вара кайран анде театр анжақмар, хужыран чынзен манбатне ол шивырма бұратте, бар ебуна шивырзага ичен, ағал біртармастып, театрда мүлі спектакль көрні, мүлі көрні, шан хошне қаласы барян десе, кайалла үйтма бұшла бар ебундан, бара калаттар ебуна. Театра жүрені жүхне де пиде сауынат, ебхамыда кураган зем шуденже илзе хама театра кірзесін, ебі вара залран бұшладып театрда. Мен жолғалы келіні, пужы вырын юлны юлманы, пужы вырын юлманы жүхне вара пиде хебірде деп савынадып, шакар тесіне ебі дейінде біземде шинзем, ажизем біле, хыземе, онда келіні жын, шамбек театрда лараган пужы вырын юлман жүхне, пілмес деп, но ебі пиде хебірде деп. Пиде малі галамала театра шүремелі дезе галамала, онда врен үде бұр, онда візен ұрық сывылыш, онда візен ұрық пұрныш, ебір ішлеген зем ішінжен манзагай атпыр, қан атпыр, візенбе бірле савын атпыр, візенбе бірле кулдарны жүк кул атпыр, бұшлазан бара мағыр атпыр. Шанбек пиде малі галамала сирия артисене, пушлық сене пұрнеде, Шағынбек пире пұрнышра ховырсынар зене пирин батне шидерме тұрышны жын, пирин мансире пұрнеде тайма бұш калас келет. Ебір сирин біле мұқтанат бір езір ялынақ пире вали Жанбек савынышлы да сынар зем тузабан кыдартма пулдарны чух. Анжақ тамарынде күлянмалы бұрны жүхнеде, езір ховырын вызене, тұнзене, оссене, пирин батне шидерме тұрыжатыр, шидерме тұрышны зене ебір вара сире туят бірде загалас келет, пиде тавда бұш калас келет, диалнақ Шағынбек вырым жол бұлдыр сиреде. Оны жу бұлдыр диалнақ ажузен женде ховырада, Шағынбек пире шинзембеле шинзене сауындарма, тұрышнызіне күра парғадар бұлдыр, мұнық сенжен сауыныш бұлдыр ялнақ. Ебі юрададып, пұрнеде театр бабірле, театра жүреме Шамбек сінзе галас келет. Візем жын візем артисем пирин жын дырыжашы. Пиринде візем батне шитме бұғыт тұпмалла, шитмелле, хизеплемелле, шинзене юратмалла дезе галашын. Шапла вара айдырға пұрде юрадуба келі жүлі бұрнас. Илем металенмеле ослугалары пирин Инесса Геннадьевна. Шын театра юрадаган, кураган, шин театра пырмай жүреген шин. Зинаида Ивановна Бороднова пирин пулдарула пайдаш тебірінде бол пирин Чуваш херарымы комитет рада, Чуваш культура комитетінде пайдаш атада бол Чуваш наци конгрессен алыстызын ассоциациян ерді жиде. Вот мен жүхле эшту забырат берін Зинаида Ивановна. Үргін бұлдар, есеплі құраған зем.
сиримбе тел булма пиди хавас. Пиди хитре галашадыр, театр артист чизене баян ырзунадыр, тіленмелі ырыкуын баян. Аза илзігарымда чынақта витха ебіде хамын пұрныжа, шак театр бұрныжы бе жығындарны демелі. Пинде дақыр жер шетмелбіш жылда Шерберю культуру училищене врензе подерзе килзен, ебі библиотекар уйрымне врензе подерне булинде, мана культура баян ердюжи Александр Миллин калат. Милледи булзан дед районды культуру шурде жумынжи дед кышчы дед театр заняларда сы пирин хав жазагары дед. Пулыш хадарғашын дед сан вайхываду ба дед езу дед милледи булзан дед чакна хабарца ерадым булган дед чак театр ішне дед. Пинде тоғыр жер ұтмамы шулда, пирин елжік районенже, жак театр зем керлезе дона, керлезе, ядарлаза пәлі өлмен жинзен болны бұлзан да, візем спектакль зене лайық, қадірлеме пулдарны. Вот чак кеске вот хушинде кырчык хавжаны вақытранде, ебіде візене кырчы пулышса ядым курнадынде, саллагубын ачар черечунли спектакльне ларца бохрымыр барай бір онжухне веде бір учитель зембеде işlение, тракторист зембеде işlение, водитель зембеде işlение, доярка зембеде işlение, сысна верменде işlеген, ішчен зембеде işlение. Бұрды артист болны шапыр. Бұрныш бірін педе чаплы болны, лайық болны. Ай бір візем жіне интеллигенциям болны. Візем бірі юратса, хизеплезе, ішхышын бірін бада чубатчеш. Ондан бараман ғышын Романова эшлезе кірсігары де бол ядарлаза пәл үлзе келзенде. Візім халық театрын ятне дейлчеш, қайранынде. Но шабақта театр бол хыне еверлі пұрныш. Хальшу башқара ішлеме келзен, пағадыпта Чвашнаци конгрезе иртереген мен бұр уявзенже, мен бұр съезденже пирен ибір юратна, ибір хизеплеген, Вера Кузьмина, ялнақ малдыретіре, астывадыре. Съезда иртерін жүкте бол пил барад, подем съезд халық не, шак съезд ішне илемлі, хастар иртерзе яма, візіне вайхават сунза, візіне пил барад бол ялнақ. Асламы же роль вырненже. Унан кайран шак Вера Кузьминчин вапалаш сагарымырда. И бір Чвашнаци конгресс шуменже Чваш тумне иртерне уязенже де худшына бұшлары бол перембе. И бір Питер хулыне гаят пар был перембе бірле Питер хулыне шидет. Питер хулы сцены жинже был хой театрда выляган бір спектакльди сонарзене катар цабама булдарать. Візен спектакль ди спысыбық сене де хитре була забарать. Ондан туда республикине шитсе келді бір ұнба бірле, мускавра бірле булды бір ұнба. Халі варанде кашал бітханде был. Шак юлашке жылзенже. Тада он пулдар улахе үссе бұнамай. Хойын сывлықне тадақта мәлі қалат был. Ебе выляна спектакль зене курма шүрер дед. Анюргенер килзенжен тұқса ебір калапланы роль зене. Ача зене илзе бұрза құтардыр дезе мәлі тарас қалат. Шамбек бет. Халінде манхамын мұнуксемде театра шүреме юрадашы болзан, Пуганизный театрне при 20 роман тепри ультра болзан да, Пуганизный театрне житсен вара Елена Шурдуа мамкуч шырат вара. Шак спектакльде Елена вылят шываян деп, вылямашы дедіп, Пуганизный театрне зер шүретір болзан курадыр бет, театрне мүлле лайық ремонтурыш кал, онда мүллек тенгелзем, иге яруслы тенгелзем, онда печігача земде, хойзене пуян, курма булдарачы жак спектакль зене, ларма лайық онда, сывлы лайық, арчизм лайық бұляшы, тогда мен кирле пирнячы зене. Вот спектакль зене жүрес болать, ачы зене спектакль зене курма, явышта раз болать, кунран кун, ачы зене театра илзе жүремелі берін. Халенде ақшақ кенегенен бақсаларадып да, кына Вера Кузьминчина, Ячебекаларна кенегене, Геннадий Айи Ширна, сывын
кыш піриге куплетне волаза барам қазире мен жирать был Геннадий Айги, чувашхалық поэде, шин тата сцена. Артист был кужару жебек, пин терле шиннан кымылне, кергети был әмірдір жебек, хойсын битне, үтне, чунне. Шыржыр санарду забарать, кайран волша газабынжен, поема евр янырать ун роле сцена тенжинжен. Шав музыка тиши булза, шунач шалдан пір теп сынар. Унхен дертне сума суза, тонлар, сымақсыр пуш даяр. Шапла бұлдыр. Шапла бұлдыр. Правда, вы знаете, Ванна, Халя пирене Чуваш нации конгресsin Чуваш хирярым комитетин тебір хастары, Паллах эзир оннандыр боле сымағым Раиса Васильевна шинчен бүрәд, сарыби шинчен. Вот Чуваш хирярым комитетіне келсенек, ондан педетерен еттімче. Мен дери пуянчунлы, мен дери пысык таврагурымлы, мен дери шинна юрадаган, эдеме юрадаган, тада халығын эцкерліхне шере виттергіларса, паянки гуна шидерме булдараган вайлы, хватлы хирарым бол. Тавда бұш сире Раиса Васильевна езір бірімбе тұрышса шленешен, бірін күжіра болнешен, Паллах сирінде театр жинчен каламаллы пайдақ. Самахмай Раиса Васильевна сарбе берен бол. Тенже шайынчи, тірлі шыржызенче бұлза көрні, шамбеге тірлі конкурс премисен лауреачы. Анай бір малашне де оны жүзуны бұрға, Раиса Васильевна тархашын театр жинчен калашы бұскатнымай, мен калас келет сирен чак театр земжинчен, Чуваш театр земжинчен тархашын. Театр жинчен баян, пиде, хизеплен, чаплын, нумай калариш, манда каламаллы темін жүхлех, ширмадыдын занда иквишкенеге кылармалық табур. Эбі театрба шихынны жин, пьесызем, піррегін амар жирны Академия драма театрынде де нумай жылғайалла, калажар хаятпа драма спектакль булза, тухнычы, билікші ұтла бұде бол, шауынбегех пугане театрынде, вуну пьесы талартны, кужару земде, күнжуды күрні, хамда пугане театрынде, твады жыл ұтла литература пайын, пуштығы булза ішлерім, пугане театребе бірле, кенде күрза жүлерім, Кавказ рада, Украина рада, Мускав рада пулдым, шауынбегех пушкырт шерінді Чувашсен батинде де, Тударстан рада, хамыр республикари нумай, ялзене житсе күрдім, артистсембе бірле, пугане театрын эрнизем, туза илтердімір, пиде хаваслы, пиде асра юлмаллы, вғыт пулжывыл пугане театрынде ішлене вғыт яланақ артистсене юратса, чундан жирен хизеплезе, аза иледеп, тада жақна қалазы ғварас келет. Манын пьесызем нумайы же сывылла жирный земде, прозыба жирный земде, хамын кенеге зенде де, хажар журнал зенде де, бюджетленне, тірлі телкезене, кужарны везене. Украинара бірін шешпіл, ішлене, Чернигов тарихинди, Остергулинди, шкула дизем, манын халық юмахи дырых, ширны, пьесыба, спектакльлартны, шау пуганене, мана парнелени, пиде-биде салындарнычы, тіліндернычы, профессиялы сцены жинде кдартны зырбушне, мана пиде-биде кележет халық театрызе, уйырмақ ажазен коллективізе, манын пьесызене, аслизене халыға выляза кдартны. Шулзерене, еп шуралны ялда, падрелдері жинже нырвашы ғалінде сарби улавезем, ирдешші, ажазем манын сывызене, чавашла да вырысла да улашы, шауынбегех манын сывызембеке велене юрызене жырандарашы, юлашке вғытыра, манын пьесызем дұрық, спектакльзем кыдартма бұшларыш. Шаквыл ман жутпа, пиде хыйне еврлі, лайық аван ябала, халыға театр бол яланақ шунатландарны, Ебірхамырда ажа болны, школ театрінде бұяны,
шакна галаза барам. Маны хамын нихшанда артист пулас комыл пулман. Анжакта театра юратны паян гунченей. Паянагы шак передачына хадырленемай, хамын кенегезене бұққалаза дұқырымда, хамда деліндем, театра, драма театрын артизизіне, пугане театрын артизизіне, фильмде бір ебан, күнда елені шурду, она да тем бізігеш бызық сывы халаллаза пижетлене, чавашла жирнеземде, вырысла жирнеземде бұр, блокто цене ушкаларымда, Келензех карым, манын тилайзывы зем пижеткенмезірек, халық пұжы умне курынмазырақ тұрза юлнеземде буриккен. Халиягы шаққушлыға, азамлы күшлыға тұқынзақ, булам хали. Чаваш театры шитмел жолдулдарны жүхне, ебі иге байлы сывы жирны. Иккіміш пайы шак манын шылдыр жүмірі ятлы кенегері пижетлене пірреміш пайы тұрза юлны. Миллион бек пулны бол. Булам хали. Пірреміш құттян рад. Шавна кетті. Паян хигуна кетіне бұл. Вот паян шакна булавалла бұлны бол. Водыр жылғайалла пиндеді ғыржыр сағырын саққымыш жылда. Водыр бір жылғайалла ұлатқа хал. Пиндеді ғыржыр ұдды қырмыш жылвыча. Чаваш театры эс бірден бірре шак шыржинде. Сана чаваш чундан вардан юратры. Эс пулныран телейлерек тінде. Тедеклензе сүнми илем шуратрын. Чаваш театры Октябрь революциян пепки. Паянец ситмелди яшчунлы улып. Санзин ореол хевельбекки ялтырать. Чудра jutsa хевделих шулым. Искусство сундалне ырмиганми туптарын. Танбадан утрын пурнышпа юлмарын. Паян чаваш пурри санчут тивлет. Чаваш театры эс сүнми кетрет. Чаваш театры эс мирашмар, эс чепчере илем. Таван телхезрлих пушхиринди оазис. Санбатналла хевделлен дурдынашы, илемлікшен хыпса жунан жунзем. Азамлы кайык сулнын жунатне, чаржав яр ужылать. Азамлық вешсанат кураган зембатне, чуна керзе был вырнажать яланлық. Азамлық альма-матері театр, сангетрегю өмірзене шудаттыр. Вадыр жылғайалла Шагымбек, сывы ширнееді хали вара, чаваш театры шыр жул тулдарды уявра, пәлдер, ебі сывығынамар юрыда жирдым. Чаваш ен хажатра, тада туан ен хажатра, Шубашкар районин хажатинде нотты зембек пичетленже был, ана юрлаган земде бур, еп юрышмар жауынба вулаза гыдардам. Эсер хиришмар болзан. Адылат текерринде, вады хузан хулинде, шыр julgayalla журалны, чывашсен театры танлын. Пурныш Павыл тадудать, өмет шылдырзем жудать. Чындыға ұжат яр алық, хайне хай бол хемлі палық. Чываши бұрып барғадар, курнат күнда хастар. Халық юрадан театр, шержулда хватлы, паттыр. Улыпла удымбала, уттыр бол малдан мала. Пурындыр театр, әмір анзүндер он хеме. Театр халық шунаде, театр халық хваде, чаваш театрне мухтав, чаваш театрне чиз тав. Халивара кожал нумаях пулмаст, чаваш театрин шулия жебе, Николай Иливанов, композитор хамынтываным ендежім. Үйтнебе, чаваш театры Валли, шауынбеге хпедем, чаваш артизізен яжебе, ақында да баян бірін күнда мүлі матур, халық театрын іштенезем, ezirde чынжын артистсем, епен сирен ятпада, юры журал деп. Ана, шене Жубашкарды Николай Эриванов ертсе, ергелезе бұраған сырнай юры жизем шырандарашы, кен тебір бередачына келзе юрлазы да бар еш.
Шуралны ес чаваш енре, чаваш артистиятлы сывы. Чаваш артисте. Шуралны ес чаваш енре, чапна ес сарны тендере, шиле жиклен чаваш ятне, хват парза чун шунатне. Пурнадын көведен жинде, азам жібек сені жинде, телендерен савындаран, курагана вайхал баран. Хевелле булдыр өмірі, хватлын таптырсан черю, санасават чаваш тенджин, ес шут энди. Чаваш артисте, ес матур, садур, чаваш туррен хваде санрабур. Хитре юрладын, сиксе дашладын, чиз хизеп сана, чаваш халық артисте таузана. Эбір пурде хамыр халығына тизем, эппин ят илни илмени пурде эбір чаваш артистизем. Шапла веде? Шапла булдыр. Тавда буш, каян кибередакчына хучынны тузымзем, сиринбе бірле ларза, сирин осларанда ослы шухы жырзене, кымылырзене пілзе, манын чаваш театрне юрадас кымыл да утларақ шықли. Вот, тавда буш, Раиса Васильевна. Кальбирин чаваш кирарым комитетен тебір пайдашы Нина Ивановна Дмитриева. Мыллерех сирен шугурсем Нина Ивановна паян чылай ырзымақсем галареш, театр земжинжен, чаваш хирарымни роли зене калыплаган пулдарулла, артистка земжинженде сымақ пускаттырмар, езір вара театра пиде юратын не біле бептере, езір мілле күшпа бұқадыр паянки театр жене. Раиса Васильевна хыщен калашма шевдириди бір халимана. Мен жіндезен шагынбек сулмақлы, шагынбек хавғалануллы, вайлы замақсим янарарыш. Ну, шабақта ебетеплегене пулза юлдым горунать паянги передачера, епхам на шуғыжа шагынбек калашын чималдан паларцағы вараскеле чакна. Чынны бехте правительство лараган тюрезем, терсинех туна кышал шак шулдалыга, театр шулдалыге тесе ежынны. Шакна жоғышлазлардым ебе. Шак шыпталып шагынбек пулны паянхи передачына ергелемеде майбачы, паянхи сымақсене, паянхи шивычы дузенеде, ыдузенеде, ырынеде, Еврлых земпуринеде палартма майду забаче. Сиреде Юлия Петровна, сиреде Зоя Аркадьевна, пиде пызык тавдыва шанчыны бекте, шагынбек халыха пуштарса, театры двезене шекленежин. Чыны бекте халық шак передачи урлы халенде, хайзен дюрат на сценаризене калыплаган артисене де курче, везем мілле майпа, хайзен еметне тулдарны не де онланче, шак на везем хайзене ачизене де калаза Париж малла, шага был ачизене театр, шулишне тома, трастещи булзан палах пулыжы. Тада тебір дезесіняк халық театр стезем, чыны бехтемілі пызыгештівашы везем. Театр зенгаларымыр темеші цех табыр, тебір бұд каламада керлімар. Анжақта халық театр стезен шағын бек цехзем жүк. Аплабулинде везем, профессилі артисем бекех, шавзем бекех танутса, танышлезе пымадыр жаще, шавығытрах ялзенче, профессили театра стезем шитменчук не офезем хойзем кадарца, ял халықне, район халықне педембек, шак илем батне турдынма, илем батне шитме булышса быраще. Педемлеце, ну майда каламаламар бол, бурдевын защитне, те преподемлеце шагымбек калас келет, паянхи шага передачивал, пиди кирле передачи кирле пульживал, чыныбех те вал пурнышпа, тан был забыче, вал кирле пурнышитны, правительство шак шулдалыга палартны был засан, кашнын хоим вырынче, эшлегенен шагай дузине шеклемеле, шагай дузине шеклене пиди вырынла дезе жутладып, паянхи калашу терлегенле больживал, терлегенле, кашны хоинне кала забаче, кам хой театра шурезе, меле юраду дукнеде, тады ыттыде, те бір гуд калама герлимар.
пиди кирле эш туза иртердемір болдезем, шутлады бебе сиреттебір худ тав хизеплі ердюжізем, яғана кезер шағын бегелемлі передачы зене худшындарадыр пиреде халықпа болма, халықпа калашма, майдуза барадыр, тавда бұш сире. Тавда бұш Нина Ивановна, бидетер самақсен, бидетер милетюлі самақсен бұл жестірен. Хизепле телекуравшысем. Эфирда Чуваш наци конгрессен Чуваш хирарыме комитете ергелесе ерце выраган черетле телекларым. Театр манжыба ятпаду хатыл баян. Пирен театр зембе тачы шигынса шлеген. Пиде кашны актера черевитер клараган тебір булдар улышын. Чуваш наци радио ищеневал. Чуваш хирарыме комитете байдаже Светлана Васильевна Азамат. Павла поэтесовал, Ыргун Светлана Васильевна. Ыргун булдар. Изерпиде мотор херсем, шагымбет телмелли хитре кыларма шут тытнышын. Мәжін дезесін вот хал радио бавызын калашадып, Чуваш шамрыкзын театрын жешегензін пәлдер шулдал тұршы калашым. Чуваш драма театрын жешегензін бе пәлдерде кышалды, кашын бе уйрым калашадып, кашын актерба. Паллағын де высым Чуваш театрын жешеген актерзім, высым шавдері чержен чонлышынзім. Вызыне күрендерме болады. Вот и тахтар займа булать. Шамбада возем бепите азыргын улы булас булать. Мәшін десесін, возем хойзем сынарзыне калтлан жоқ не. Возем ошра, хойзем же, хойзем манзагайза. Возем шав сынара кірзе үйгешіде. Тебір жоқ не, шав сынардан тухма возене. Келе жетсесін де, урама тухсасын да, биде евір. Мәшін десесін, возем шавдері яваплатывач хойзем сынарзыне. Возене шав сынардан тухма евір булать. Чынны бек аспосын, кашны актервал хамелеон. Он баян партистеслешу нас спать. Он баян тебір дислешу нас паден. И палахындер, шак театрынде әшлеген режиссерзенде биде тимле булас булать. Мәжлесін кашны актера хойне еврле хизепті вас булать. Шак хизепе тивишмезасын актер. Режиссер сүйі күренмеде булдарад. Вол хойне ожынчи хвада сүндермеде булдарад. Шамбада режиссерзіне тавыды вас булать. Пирін актерзіне, шамбек пулдарулла, юрлаттарыма, ташлаттарыма, келесім хыне калаттарыма пулдарнышын. Вот чамна калас кейтман. Энде каламалы шавдерен умай. Ебе энде Чуваш шамрыгызен театрынде эштегенсен биргеде. Драма театрын чешсізен шинченде нумай сывышырна. Паянмын, баллах театр ятлы сывыма була забарас келет, візен яджебем. Театр зенче эшлегенсен, директор зен, режиссер зен, сцена, дизайн үнержі зен, шугыл костюм шелеген зен, шудылар садыраган зен, кеве ерса бараган зен, актер зене юрлама, ташташлыма врендеген зен, актер зене автобуспа ярындарза жүреген зен, билет суд салараган зен, билет шурза дыраган зен, театра пыраган зен, тумы зене сыхлаган зен. Паян, ыран, ялан, эшпуже пулдырчы әлкен. Театра шүрегензен, пәчікте бұзық ажазен, шамбыр кезенде ваттезен, актерзене сыре ұста, хастар, матур вылянран, спектакль чаплы бұлдыран, чежек памада тавдума, тұвылы сасын ал жұпса, браво дезе сауындарма, көмілі шиштерчі чундан. Театр, зал, афиша, сцена. Поднимашле ильзень арена, пурныш трагедия комедия, роман, поэма, пьеса, драма, азамлы теліндербіш шау. Ужал, ехравла, шеп, чаржав. Ширагана, лардагана, вылягана, чисто мухтау. Чисто мухтау. Паллағынде Якимасы Кошкинский ергелзияна театр ішіне ивир пиде мәлі евабылса бұрнап бірінде Чуваш халығы, Чуваш патшалығы. Шанбада Чуваш драма театрыне чыржы боласа амланы сывы зінжен ман хошпар ергезіне волза барас келет. Паян мәжісін калама майжук, Максим Кошкизе азын мазыр майжук кетке. Кынна кушкеде чымбір школе. Ундан хузан да шубашкар, Максимов Кошкинский кунжуля, Чуваш тырвилля паргадар. Шау паргадарын имесейме, Чуваш театрын чабинже, шау паргадарын шуды суме, Чуваш чылгемір кеввинже.
Бір өмір пурнаган театрын, репертуаре пиде кабыр, комедии, кулыши, сингери, теленмеле, япшарда савыр. Чуваш театрын пигезем, чуваш театрын яжызем, хват, терек, телейзіре, тюзімле үзім, әміре. Театр сыва, халық сыва, театр пурныш кушкески. Чуваш театры, тван театр, Йоаким Улап темески. Хаюлла, шир пул чуваш, эбир бірле чундаш, шулдаш, мен авалдан паян кунчен, титтанбек, шынырлы іштен, титтанбек, шынырлы іштен. Вот шаплай бір іштен чуваш халығы. Чуваш ширарымызын комитежін хойын юррибел валтыван лайық ятлы. Эзир шак юрра нумайшы пледер, шамбада ибір шак юрра пірле юрозасын ғалі, педе аван пулны пуличе. Шалгуш тараши ветарам, шала зурма юрамаш. Таван лайық, тавана сутма юрамаш. Таван лайық, тавана сутма юрамаш. Аладытына алдарада, шапсаватма юрамаш. Таван лайық, тавана брахма юрамаш. Таван лайық, тавана брахма юрамаш. Керегенне ларзасында кабал шугал бұлдари. Перне бері кезек туза шағалатсаларари. Перне бері кезек туза шағалатсаларари. Утсем юртса ирдешеде, туза незем бежешен. Юрла, калашнизем калча уза изешен. Юрла, калашнизем калча уза изешен. Авдан авдай шопчык юрлать, тулы шудална вағытра. Ябалатса күшім юғат пешен ларна бағыра. Ябалатса күшім юғат пешен ларна бағыра. Уны даллада каймаллада, уны даллада каймаллад. Ванзем бие барасанда там буженде бахмала. Ванзем бие барасанда там буженде бахмала. Ой, ярай-ой, ой, ярай-ой, ой, ярай-ой, ой, яй-яй-яй. Таван лайық, тавана сутма юрамаш. Таван лайық, тавана брахма юрамаш. Вашапла, бір-біріне сутмазыр, бір-біріне юраса келіп бесе, бір-біріне брахмазыр, бұрнаша чываш қалген, сыйлы да туды. Шапла булды. Шапла булды. Шапла булды. Шапла булды. Шапла булды. Шапла булды. Вешлизе бумада вот передачина. Чуваш нацконгрезин ватызен канашни пына чухне Вера Кузьминична Малеса Максим Галариха. Вол пиде тимлени изларчы пурниде. Кайрану на сам сумахпачиште вол шапла галаре. Манжын дере кашникун сцена жіне тухса, чувашла калашма пулдарны чи пызык телей дере. Шағынба чуваш театры пурынтырчы малашнеде. Аталанса будырчы, хавгаланса эшледірчі, шынерінде шәне хайы вотпа пардан утса бұрза лайық спектакль землартма бұлдардырчы. Она дума пирин правительство, пирин ердүлік яланақ шапла пулышса будырчы. Күжалғына мар, үтті жыл зенжеде малашнеде чуваш театры шамбек аталанса будырчы. Шапла вет южы.
Тавах театрым, Чываш театры десе калас шукушта бушша журалчы. Чынакта, эбир театр десін арзем урлы пурын маврен етпір. Хамыр енішсем жіне урухла күшпа бұхат бар. Ача сене пурнышулы жіне кыларны жухне де, амыш рөлне калыплаган артисен сценаризем күшімне дуғашы. Шапла ветка, уйырмақ от Зоя Аркадьевнагалар Вера Кузьминана аса келе иледен ирексере. Вăл чын чываш амыжы бек туйнать мана, пирин пәдем чываш семжен, вăл врентсе каланы, вăл калыпланы рользенчи сценарзем кужымне тухса, паллах візем бире херарымзене, терес шул ербе утма хавгаландарса бүрэші, малда візем шуды жылдарбек биле илерце, терес шул жылба малалла ындылма болушашы, малашнеде шапла болдар, манын чываш херарымын ролизене, Пулдарулы калыплаган херарым артисте моментже пушада яскеле. Ак берембе Елена Журдуларайд. Елена Владимировнан выхывачы мінлеуның тапсадырайд. Чыннебекте был базар терес палыртыре. Ачасем моментже пуганесембе вылляма пәртешем олмар. Ачасем взем. И худ, весь худ евр. Кашни сынара. Пурны чынны кебет анлаштарса ежынашы. Паян сені жінче бұлса ердеген әш пұш віземжен, чын бұрны шыра бұлса ердеген пулым десе ешінашы. Шағынбада ача чүкне көрне бұл әмірлік десе калашы. Тавда пұш тере, Шағынбек езер пархатарлы іш тұса бұнышын. Нина Ивановна Дмитриева, тогда Раиса Васильевна Сарби галашле, жинақта ибір күндапан тілінмелі нумай хамырвали илдемір, хамыр күнамар, Кураганзем валидия, кураганзем, телегуравчасем пирінден, нумай веренчеш пуль пирін, вот селекаларыма курса, вазинете тавда буш пире, шамик тимле курнажын, изыларнажын, аблабузан вешлі бір? Шапла. Шагынбай бір сирінбе сы булажат бір хисепле телегуравчасем, тада пирін телегурав тебеліне худшынаганзене бір пызык тавсыма кезем галашан, сирін пурны жерзем, малашне ынса бычар, сылығырсем ширіп пулчар, удымырсем сирен малалла қалғал пулса, тағыр жылба сирен малалла хутмала пултыр. Тавда бұш сире. Тавақ чебер елір. Тепредер бұл içen.